Shemani, Ediana Bana, 87.9 Kumas. Papa. Cassian. Who could scope Diana Bana, Yadama, your pay. Udi fufu. Mr. Cassian. Udi fufu. Hey, we do know. We do know. Hey, we do it say. I really want that. Now, please, now again, the bear pan out. Don't get some new go to the music. Akoma FM. The other pan out. We visit food the day. And we do know who you are. A beer because. Please, the bear pan out. But for me, for mammy, so can we for but only be a difficult. Not the opinion of women. And the women per person, mammy 5, and Miss Mippo. Magic, both of you, yes, you are. So, okay, now, Brissy. Who school are done for pie, friend, say? Akoma FM 87.9 Kumasi. I'm not telling you the agro school. Therefore, Emmanuel, anyhow, now I don't can say me. Now, so only need to come on. Now, see, they're betting in Rebecca Cacra will be sending refi on Kai. Hannah. Agree? We need or can't send I want to me and we'll catch her and then seconds. Done a refi. Send you what? Yes, what? Akoma FM 87.9. Tesla. So we be able fine. So we say we be able fine. No please we cry na done me. Me be so what down ya wo bon bai. We bet me be a kire me. Hey, ayeka. Get the one more team create the press la wo bo. Also bompire. Bompire kire me. Empire be na wo da ya wo bo. We bet me abo a kire me. See for mama. We bet me abo bompire na kire me. Refi on. Refi empire na ya wo bo no. Na we bet me atoni na kire me. We bet me Akoma 87.9. Okay, your dancing shoes ready in your bessa. Busy. To you minutes let me. Onyame tonfo oseye suda. Abata sema obaya oba. Abatampa ohe fambu. Na ene Abatampa ohe fambu. Na ene Oh, Onyame tonfo Akoma FM 87. Oh, no batambe. Oh my God. Here I think I go for Jesus Christ. Oh, me make us be na me na home kaka. Madam for no was maybe now but so me son am den frost right ma sha me ho den me ampa e free da buy now so me sunye but come on ono enyo mo to ye Onyame shenu ma akwa na etini ato ono a wacheche no ho re no ba and ohun ne say nyame na boy ho bai ye hie nyina ha e me ho ma was no kwa na seriously so because so better school jomo me crowd on crowd onya ka no ma hyehyɛ omo Akoma FM 87.9 ana no bia school omo tai toto no bi yeah na so omo atimi tina so no ho sɛ nwum we na wo sɛ meto a
Mama, why have Messi? Mama, I have Messi. Service. I was saying, we're going to now for I'm passing saying a tabak and said, dear solo, dear man, and no lazy. Adaya, oh, that's what you say. Tina, I mean, the bottom of by the man of 87 when you now what true yellow, and you be basic cool, you might yet lemon could down KG1. Now, and no more waiting me out to a sea. What you remember, person will bet me out to him. Maybe someone you come in so bet me out to passion, and what can it seem? Or tattoo with fear now. But I have tattoo. Or tattoo signing one. Quite sorry. Sunday's children service in our mood. I cannot see. Akoma, it's like be answering me what thing. So we did this another way. What you do? Aha, we bonnet tinko nti ebi awutie radio a o kan no bonnet tinko di sanity onye me ban yawo nso ampa bibia be ye fine ekwe ma me bo numbers no na ye nche etiefo adoye so fa so wona wona be ya adoye ewo bra na ye gigi bi di aboa obi a owa hoho wona dance ya wo mu di ye adanse a eye genie adanse FM 87.9 Kumasi. Die brass we ma course. Mene ma bedwa for yaji adwa ane. Yaji adwa ye de Akoma mu nsam dwumade brawo. Enu nti bomode anaka ye hon live Akoma 87.9 FM baby awuwo bia chiwo radio no. Chiwo radio na ode aben ye. Sanso en eye Facebook a Akoma 87.9. Like and page no comment na share efamaye Facebook live YouTube Akoma 879 and also obe subscribe no me notification bell no so so you get notified now also wa share ama foforo so to me enya bi na wonom a share television no de Osei Krom TV baby atokro manchwa eni ntwo no mu eni ewu benye Osei Krom TV kra ma na bro so enu nti no sebe ya wo benya dwumade na hyase ahwe no bomode ya na ehwe Osei Krom TV no Rabi 1 TV no bodonko ko na onua enso de betum live na bibia tumi aye kama ma bedwafo nyina aye krado enu nti so nso aye krado dia ene na wa bomode ya aka me ho ma memma ekwa wako aba mejo usuo mako nyame adaro maboko na usuo nyame adome ho ya papa pa ye jinam sabelaba ye jinam sabelaba ye jinam sabelaba ya yese poti wense ntwa wubuye mu ye jinam wubuye so emu ya se pola mante ozne diganfo ni ekro onyame ka ho a bibia all things are possible. Oh, yeah, me person can English. Can English. Okay, if God with you, all things are possible. What the idea, Sam? No, so before for us, I'm found to us and kind of. So. Today, I should speak English. Yeah, speak English. Okay. My fans and everyone on Akoma FM, we love you.
we are starting the program right now. Thank you. Mama Ko is on the road. Christine is talking, and Pastor Julius is here. Thank you. And I don't know why Nanekia. Why? I'm also Hey, and you're not getting I'm inside the spirits and good. Yeah, I'm inside the spirits. Yes. Okay. Your hand. Okay. Is it Miriam? Hey, what's the mean free one? What's what free one only inside me? There be media me outside the spirit. Yeah, okay. Me nyamba inside the spirit. Pastor Julius Akwaba. Arasuna. Yeah. I mean a language better. The case. Oh, why? Yeah. And now Korea was they call China, now they call India. And then I went through Swiss. Okay. And then one. Yeah, well, and I'm not French too. Diane de Jemapel. Bonjour. What's that? I'm connecting with you. Okay, what's my big for you? Yeah, I say now evangelism so eba and now we meeting kakra into onamkwemu awatu yankrasa kakra bi na ono so edru ha say Pastor Julius yeah share me say na say you breaki kakra but na yentoa so kakra na ye share DNT oba anasa bema bekwa akofa na yure anani microphone na ohwehwe so na ohwehwe so ye behunu say no we say nye wankasa wo to pressure e de ama ho e wawade ni mu uku ho but in this case yenhwe say minimi kunu ete ana oni wo yerete wo trust no die nti na bema oba anase bema ebekwa akofa se me kofa me kuno phone akwa hwehwe so die na bema na eye okay so what you say e die na wo bema no ya eye so suspicious de bema e die na oba no wo ya eye so suspicious yeah bema wo kru because me se me hunu se me kru ye bibi na wanhwe na mentiasia na mi bisa no wontia wan sha the only means I me feel say me di be hu dia oye no ye bia ne phone eno na ma yes spy wo mo enti die na wo ye a ebe ma wo yere na wo kunu a suspect we no nti obefa wo phone ye hwe ho nso ma me da se Ghana fonya ho ye. Ya honye. Omunyi na ato nkra mu so. Na no mu so mu kuma ne sa. Ayo, kofo dia enene 2 days so semra. Wa ko twa na again na ex girlfriend ti. Odent magwashe na numa twa na ti. Mo de mo nyere mo ho. By December na mo. Yeah, was again no so ye den. Wejano. Na wo bo na wo nda se ye nyamo. Anya no ntini e ba, anya no ntini e ba. Dia mo ma yen ka phone na try ya ba. Kana me se Ghana for ho. Ye omo ho wasem. Me chia ya ba Priscilla. Me chia ya ba Priscilla. Ye emwa amana Ghana for ni wiase nyina somsom beboa. Ame atumi aboa Priscilla. Na mo amobwa nso nyama wonhyira mo amen na ontene mu nkyere mo amen yenu bebiri agye atun so eno ane ya frafra kuakuakuakuo eso mo mra yenyenya ye da so gu so ya frakuakuo pa abefo campfo na mo kuakuo no abos shrines ahodo organa ha nyina mo nyenye mra asori dem ahodo nyina mo nyenye mra na titu Pentecost for Pentecost asori die ba bia be ko bia bi ho mo asori akoda
Pentecost for local church na akala ne free mu no omo de omo bom other locals aka no momra ebia no obi nim say omo ye Pentecost for let's make it clear they are the Church of Pentecost omo ye Church of Pentecost members pechi number 2 local until a local church in the presiding elder as a district pastor or that area no di anima hemo ma ye bi amana o ayi na locals aka ebia kokoben district for meeting abebo brofie district meeting abebo Santasa district meeting abebo Pana district meeting abebo until we are throwing it out there for Pentecost elders and with the presiding elders and with the local churches and most of between abeye and our district pastors meeting abebe area monso between abebe enti ye gusu a yenye wie ye kura ye ni abira ye pem wade am mo ntia kuakuakuakuo akwasi Paul Company Limited my papa ye friend say we are calling you on board Ghana sika for mo bie dem companies ni mo nyina mo mra na ye support ye obi a help ye obi because now you need that so say bia from here bia mo betimi across this radio station or other radio station but enra according to interviewer man no ye wi am bi se bisa no wakoba bi ama ya reject wakoba bi nu ama reject nti ama ase asa bed na be say at least nke because 260,000 ye at least fan say ya tie for boy kwa na nya mu 30,000 na 40,000 kra ko no so ko ha we so nya 50 we nya say ya be na sanka 260 ya te but say no yanyan nte say other stations are nim say between ya support bia reject no so it means say no dey omo nyama so now omo nyana dey akoba say we corporate institution bi na wa ma boy it means we are not going to get the money for that now it will be very sad to say you better na aka presela ho asema no pa aka na still you better yes akwa na film sabio fasobia ama ye no so ebe very very sad ne sentin ye de dwato ne ade achawo pane sre to wiase nyina nimu titiru and now cooperative because meaning say man to say make I have that confidence Ghana ahochire emamro so sa ye nkofo asabe dia billion mansions billion cities of man dollars and so like I said $50,000 $500 billion $1 billion ma yes someone say wo de yanka se fani nyina abra but at least 50,000 bi na obenya 10,000 na obenya na wa frɛ na wo de aba ye wo komasi asukwa yes wo de wo pekra mfa nye mobile money no na nte ne fabra ba ebia medin dia somesi dia me what they support me na etumi aboa because any da so no as yasa ma yenda ye one doctor bia Dr. Lawrence Dr. Lawrence waya dia manager Nsem papa ni enim say ye show ni nyina no doctor bi ewo baby a on monitor ye na US na ohun adwuma pa UK lawyer Lawrence from UK Dr. Lawrence Amua from UK na ye nim so follow ye ni a ono so I want to ye pa e de maye and the doctor no yes was a pay me cry na me say I me hunu doc me hunu intimi ya me nshira no why ya pa so one kasa on a platform we build it and on the platform now we build on one kasa donate bi enye say on donate on one kasa as doctor na ye kana say on one kasa donate say ye mfa moa presela and we no say the platform as I communicate to Nkrofo say the larger numbers now social media no and so you now be following from there no so about support and he is really doing a massive job and I believe say will be a jet on so said the Akoma FM ma ko say no yes so many support and on one the camera scene ho so na or call it all the people around him and on his platform say omomra donating yemfa and support and nyame adom watumi why the best that we are calling on other corporate institutions ebia na so obetumi aye bibisa e de aboa
we must raise this money and give it to this child to save the life of this child, because say our man is like I'm saying, you know, akola no free me yes aba betna say ye wo asem ya kan wo ye kruma say abusua do funu I'm telling you say akola we nya free me in picture ba bonten, this is the problem ye benya nkofo beto makoma so so wo de ye me ya e baba be ye awu kese e de ama wo mo so na. That is why we are using the platform now ye dey announce to the whole world say wo de wo company now wo sikada bank now bet me yi out of that emu 5,000 emu 10,000 emu 20 50,000 wo de say 100,000 plan abenya, which is 1 billion plan abenya, wo de bring na san ka ye so wo ba ya na ke bi bambali and ye ja ka bi bambali so mo sikane nyina in pounds na ye saying ya take na I think 18,000 pounds and o de $1 so about 22,000 manya men ka wa ko na wabu say father support. And so I think say baby you do there we are graduating from individualistic and corporate bodies, group of people, they call group of people nyamensa wo mu kuo for momra nyame be chere kuo for momra nyame be ye kuo for momra. All the groups are matetete na mutua dues every month be say nipa welfare ntina mo ye no. This is another welfare kind of say event, welfare project and they are saving life. I've told you already say Marcos na bedwa for enka afibia. The vision is that ya boni pai ba ko jene nkwa nanka ya tiefo ahome nanka the following year and I say bia ye be Akoma dia, but it has become very unfortunate say baby ya tise say ye kase ye no once na which ye nua ba ko say wan ni kunu ya me antom baby ya de o makodu ni de we are almost done with 80%. They say aka be ma na on also baby the health you know always receive to akodu me say ne ho ayedin anesa because ne nsono ne yema de na ma ontimi de say otimi di eda kama a che say ne yoma ekọ nanim entin ka ya wie nanso baby ya be gina sesi ya kase be hwe ma akola na wu because ya ye nua ba ko so say wa ani ne kunu de awie ntia na menye sure say ma ko da obeda menye sure so da obeda asanso na bedwafo ene nam so ye da ye beda e mo be hia say ye be sere mo moa na yen adwena ye de hya ase nyina ma ko e ma na ye clear ma mo say ye no wa ha yen ko ye nya nanka wo ko ba bia nanka mo so akoye but we have investigated sanye ha nko an waba we din ta ko ba bia mo ma ja hwe nanim kura ya hwe nanim kura ena mo de ba ha na yen de o de ba nyame a ono yen kasa ne ye kasa ase yen nya ne ye no entina je se wo free ha na se we nya ni ba be fufuro bia cycle entina se ye boy homo de na kakra bia obi betumi aye bia menim se onua TV or Sekron TV we want all the media stations are picking you know a kofa tamale bolega wa Accra tema Takra de sunyane edoson all over the world baby wo biara yenua no wa bochira on social media mote yenka baby wo bia bo modern set group bia motetete achemfo group abrochire asantefo group mfantefo group ahemfo amode da no mon champion sa course we nya agbofra yenkwa. I only have a singular belief say sa kwala we nya nkwa ne yasa ne ba ha the next time o hye ne next atade say wetime wie school has become a nurse in Ghana na wo tua bi ukuo a wo da no tua bi a I believe say onyankopon emfa nhyira empa wo wo fie ho de bi ameka say the Church of Pentecost ma ye nim obi ye friend maame obo maame Grace obo ye say ono na time the good and wo de boa sorry Pentecost and agenten ha to kru bia mu wo kasa na wo kana maame ne fie besi ne ye hu sabi pahwe akwa bi ofie hoda o de wanye sofo ni atitiri ko na pia fie ho na ma do ye ba ko a maame no oye ye yes corporate bodies se momra na mo so ma me so ya sene na nyame obehira mo na mo me so ya sene nyame enhira mo papa Pastor Julius ma so de na ma beto ho na okay numbers no na one more TV no numbers no eguso be 0599 305 202 and 0245 301 301 462
301462 0245 3014 62 and also ewo ho and 0599 0599 814 926 0599 814 926 the last one 0245 29 43 07 0245 29 43 07 okay inti ya can say wo de ebia o send na o face difficulties I might catch us sikano we need it ye hia pa inti frɛ ofra ebia frɛ directives as the obey na ni titru ye nuanum a omo outside no enka mani beje se before I will send no WhatsApp me okay o WhatsApp me nanka etumi aboa komo from man kan no be best because be WhatsApp na say wani amma ho na phone flower na dia no so o send aba na akoye enti frame ofra na say na directives bia obi ano na dia ma o de ma wa na afi wa push e dia aba nti wada roman ka mo frame that is omom wa abrochirefo no abrochire no o frame ya o de ofra ya be ma instructions as to the obey na afi wo dia aba because no kwasem mo de no na Ghana yes and ya boy homode en kaso obi e mo ne ho obo homode but the freedom we ba ne ya na emu no edu kakra nti se wo frɛ na ama na me hu ana me yare because ye hia sika no nti me hu sa ama na me yare nti wo di kai frɛ me wo frɛ me na and as was and so that na be difficult ama just frɛ wo frɛ ma cause na obepeke no ama directives as to what to do this time round a dozen TM% ye be losing even 50 pesos because 50 be ka ho ye 1 city e ka ho a etumi kɔ nanim TM% ye be losing bi kra ntimi sro wada roma we face difficulties then wa frame ma ana omo a e bi obi tie ni nua bi wa adwuma wa nya opportunity antie for the video no ma na ne share ya go me wa me ma me mo a me ma me Eva de na me ne kasa siasa betina si o so chia mu nyina ya ma send bi ama wo mo nti ebi mu so ho a information bi ansa obi ho wa nya ne nua bi na hwe no ti so for me to be say tie yo and o ka chem say mu ye bibi say nti me stress ebi a o hwe na wo nua bi o akoma pa ye de ya do ye na o nte ya o bo na mane ma ye ye ni mane hu say o akoma FM fo ma ko na bejo ye bi say no so emra me ye bi nti ma mabɔ Matthew amane na mabɔ ma Hannah amane Virginia na Connecticut omu nyina ase omu de beba ma Ivan so wase me nkyem wase ono so ode ne de ebeba nti ma Ivan mo so mo nua no aka amane wa buchi mo so bia na meboa ye bi na yentumi enye na nko na obetumi asende no week ni nyina obetumi asende even weekends impo yeah remember Friday but Saturday Sunday nyina weekends na obenya time a ode send na ubetimi asende next week nyina because said the media enra na ha me kakra me kotena fie ne ha me kakra ne say o ma fa amantem a ebedri say ebi o mode beba no na aya increase said the money ya we no full payment before it so corner increase you have to come back na so be kope bi ka ho na ekononim na akra ni pay no ekononim na tini kasia na say ye na say ye ba bedru the point you almost nani no ebeyi aba me hu me practice me baby you I think we are just understanding Elizabeth ma ye besre yenya yete ya emre me ampa se be nyen se dina sa ne ma bi se ba na wetim se ma ju se ade na yeka ndi ma yesre ne yesre NG wofo bi ba ha last am say Esther say anytime time ye re few omo number no yesre omo so mu tie ya momra meboa ye na kakra me kan say akora die se oyare a na se uye ni papa se wo ho femfem wo because akola de onim baabi o kire pote se ahasi yan kasapa ena ye meya ena enu ade ne papa kan ya na ha me nyina ne se onim hwe wo ka asem wa na ne refi ada o ya abrewa
abrewa na wo ka nsɛm a 90 years ni 100 years no wo mu refie na akola keto esese yi na adwene mu yese ɛda hɔ no bibia ha no dadwe bia na ne so na wo ka nsɛm a na ne refi wo busa na nsɛm a na ne refi na kyerɛ sɛ deɛ ha ne tiri mu no ɛso ɛma no enti yɛsrɛ mu ɛno a ne nwom kra wo to ye no na awosin egume efi asem ko enwom no ne remfi no wato ne boase abeto onyame tumfo hwe yesoda otusin no aboye huban obatampa ukaya fawo mayedi ehia enene danina onya wotumitu asem ni refi asem enum no kwa de unse enti me na eno a me to ha akraketwa ene ho abobomu bema na woye oye ne ho hwe nya ye na ne tiri da ne papa ha na da ha ne emu we no oye ne ho hwe anya ye na enu a mehwe sa me se akra refi ade ne nso wa kire se okwa asori ne papa de ne kwa asori baby I okwa asori so no ye tete ne yi nti mesre Pentecost for die mo nana ne wa ha mo ba ne te ha enura na wo ha no mo dia abrochirefo Pentecost ba bia e bi hyem bi ntokuro ni mantwe bia Pentecost hye wo enumia wo to ye uti ya no se Pentecost fo no enti yesremu mo de hye ne si he yesre no mebubo ansori bebre se ye kase ye de hye so edin no edolso nsode no edolso na sabe ya ye kase ye wokuo bi na enra ye nua be ma ne frɛ me no in fact na fe atumi ne na me ra tears of joy na mo ka ne bro say tears of joy tears of joy tears of joy woman no na che say ni hunu ni menkeka na me say oh be me na nyame nhira wo ya da say ekuo ni wa ha ya wo mo so ato o makoma so pa Wama bana omo be presente womo so sika na ai fe ko ni breme womo so be presente omo sika bia ba owo askwa omo yetire wo so amakuna du askwa na mama eno abesensha so and my petting crying, Mon Cafra, and one of them was I wouldn't say, you know, Precase, lead us and trust him, Mammy, Montrust, Mammy. Yea, young Maquaba. I already aquaba, I see a pa, Yame, on Sheslamufa, and my yang. I have 87.9 FM. Akoma mu Nsem Tumedie no a na wa so a wutie no ene awia yi e Facebook live Akoma 87.9 YouTube Akoma 879 TikTok nso make us no so edi atwaguo e wo ho Onua TV live and crime manchuancho no ni tokro biamo wo say Chrome TV nso ye live sanso ena Rabi 1 TV nso live yenya ahogwo kukurubo emen mo nyamfo ankasa ema ho fefo ankasa ena ewa ha sei na yenim die enti a na be ma ba ko we de ya da no ba be ma ema dudu okunu so no ma dudu okunu we da memu kom na be de wo go we be se we be no aduane abre we se we de be ko be wa so adakom na no ano nti yenisa abusuen ya yenya wo mo ha sei yemo wo makwa abade di kan na mo ma wo mo brensuo no ma no wate na fe yenisa wo mo kwan so ipa cho yemo makwa aba na pomuti sen ya de nyame ase minim se mu yekuo
ekuo no mu bebo din e de amaye na fei much less organizer ka ho secretary ka ho why ne ka ho mama ye hu mu ansa obapa una odin kai wudin anyway edamase se mode konya kese we e de amaye but me ameka say frame lady yeah me a discipline committee IJP or Love World Executive ye kono ebi wo Ghana ebi wo amanane ebi wo USA chese ekono wo ba bi bebre na ya baba bedru hai ye ko mpanyimfo na hima Ghana na ko Akoma me enso na etiwe Akoma me ne de hene pacho ona na ayo Akoma na ko hima Ghana okay ahima fo no mu ye mienu yo oba hima ye treasure enso na ejina ye chi oba kono fo ya enti na oba ye ni ho bon sika magi ya me pacho secretary okay yeah secretary so na ejina your sister wono so wo ye kuoba na auntie na na ye nwa be ma ba ko pe George Ajeni Mbuati ono yeah George papa okay inti ye ka say Love World Executive na ya just saying forever united okay and Love World Executive forever united Love World Executive forever united yeah forever united and forever and ever nyade emu betete da anameboa ye den kabo mu se ya na ekoye nim na awie ye nisa se ye de eja yesi PM na mabesra ye nti ye bisa na ntese anahima manenko awie die boko nanya boko sa the president wa monone equality wa monone dodo na wo na president te akora bia sama mo de betudwa na ye ne opoku buahema ya president na nakofi nyame okay na ye ne ya edi hu arefu nti ode ba betu page so ma ye nyina ya keka yansase enti Friday na Friday na dana moye na odi hu ya pa nti sane osi de beto so ye nyina ye mata yes ye di hu ya nti ye nyina akeka yansase amanonifu nyina obia de ka ho ani kun vice president Mr. can come nti bo mo adie sanuti na ye de ba enti usani osite no na ode to so no ara ho sem bai say di obia benya bia kakra bi obia benya bia na nakofi nyame gina ase ba tai anka oye be ma de ba ogina ase ba tai enti e ma no nam so ma yesase ye bia ye na hima enti maintenance meni ko maame ene ye do mai ba ye ba be gina Mr. President na nakofi nyame anem ene vice president ene ahemfo amononefo nyina ahemafo mo amononne obia o ka ho ye be gina o manem na ye de bo amade abeboa abofra no ene nti na ye ba ye okay me pa cho asida pesi so nkoma ye president ye betu din asida pesi because ye kuo ena agegye ene ye de aba nti se ya ntudin eko bebiti wa de no man tudin so ahunu nipa se de esusitie nti no ye bepese kuo na ba ha no de ye behunu enkuhudo so a wabontin so behunu die a Love World Executives etumi aba beye ye mfesika ne ntudwa we are proud of the amaye no nti ye proud say ye disika ne ntudwa even krasanka ye one city krana ka we are proud say ye begina wa too na ya bodin ama obi ehunu say ye kuo bi nso abeye ne because uye bibi say ya nye kuo bi na tache wo mo sometimes e kuo bi de wo mo sika ye ne ma bia well the thing say no ye good but ebia na was a committee bi ye bibi a ebebo a chen no nti ye ni beje say
amansa nyina be hunu ni a waye no bi akoda obompa ye no obi nso anya wodo so no so de ne ho be ba do jo ekuo no ifacho 1000 to 10,000 120 million 120 million it's 12,000 Ghana cedis. Seriously Pastor Julius I was Marco. Yes, started on Friday. Friday, Saturday, Saturday, I know. Yes, quick one, Granny. Saturday, case is serious in the temper. Saturday, your president, who does Marco, the choir of fire, yes, the pace, yes, there's there be to come up to us in that you have you be trying to police kuraka what's this can you say I can it discount 120 million can it 120 million Canadian na 120 million 120 million oh me when you 4 days per and then what you me because said you city no kra no ebi abeto so enti ama me hu ne menka wa abome 4 days per ne dia nya seska no na me nsram wate nya asofo na kasa be ba be sha me eba ni say ya me kasa be bra mesu enti ya na afofro me me ntumi hu na me wes ni na kra ya na kopon de no nyam se ya ma we sunso ha ye be koso aye mo mampa ebo ni ne de na yenkoso yenkoso ni me o TV so ye wo kaka wow mazraka onshramo o chese nyame nshramo onhyira kuo no oma ne mu ye nyina enye yie oma odo no nkoso antina kuo ni mu oma modwuma enye yie because enye easy say obi kra be yi ni sika se me de kwa akoboa obi ba obi oboa obi a na we kra me fa no ho ben nti me hu 4 days imekuma frame Sunday no and o catch me but enra me nya akọ free president wono na menim say eyekuo no kra me bedu yansa na ye che me sesa ekuo no na me si o okay yedamase ebia na nkrofo bi wo ha mo bebubobo mo din ade da wono wase a ekwan ne da ho me pacho de dikan ye da ye president me pacho me pacho Marco de dikan se da pace ya se da so enkoma ye president na Kofi Nyame if so no na hwe ya memenda na Akoma FM 87.9 ya e de beto Akoma FM 87.9 Kumasi ede yes aden asida toso mienu so nkoma ye vice president sister Mavis asida toso mienu nkoma no enkoma ahemfofo moku ni mamo abrochire nyina na nahema London so asida no so ebi nkoma na mesesa manfo second secretary asida ne nkoma omu nyina ye ka se ebubodin a ebi no na asida so nsa nkoma Ghana fo ya ye wa ha nyina asida nkoma obi ahemafo omo mudiku nanim ne omo a executive ne from MS4 asida nkoma obi de onya ebie de wa ni 87.9 Kumasi nim se enye we nko a ya ba hai mema obi nkasa ya wie mfam lipo bi a cho de onfa maaye no enye nse but onfa odo ne ayem hihie no no so mfa na de emra me do bibias akuya mumre mo kakra na me anya nshira papa anya nshira papa fa wo ko ni mu no sei afi pepepe na leti 1 year mu ni no person 1 year we come ya donation omuntwa omunko we come ya kochiro ye du na mnyam kaza omuntwa kama munko sa we come ya mu kwota fuji wow mu akoma pa nyame nhyira mo akoma papa nyame onhyira yedamase ye hu ne ayen ka je yensem ye hu bi sei
yɛntɛn hunu bi sei yɛnka no saa yɛntɛn hunu bi sei yɛntɛn hunu ma ba bɛte ano ɛno adeɛ ɔbaayɛ no deɛ ne n'anim no nyɛ yɛ fɛdeɛ no kwasɛm Friday n'anim no na ɛyɛ kyɛn ɛnura because now deɛ anim no sɛ ɔnda aduro biara so sɛ nka wɔda aduro so kora kɔpem tames ɛne bɛyɛ ready a wɔde bɛkɔ hospital kora no a ama ɔma yanke bɛyi but ɔna aduro biara so ɛnura sɛ wobaeɛ no hu sɛ nsaa ate agu ne ho nyinaa na ɔsan bɔwa nti asɛ ɛkɔ anim no na increase na yɛ fear yɛ biggest fear ɛne sɛ ɔmo sɛ sika no so anyɛ ready ntɛm a ɛnu so ɔmra no na asan increase ɛna ɔmo sɛ full payment before treatment ti so ɔmo kɔ na increase a agye so ɔmo sign back ebepɛ bi so na ɔmo sign de kɔ and the condition no so kwa na nti yɛbɔ nyame na yɛnim sɛ nka other stations no bɛtumi aboa yɛn but ɛnora nko free ha because sika ne dɔɔso no nti bia na yɛnkɔ yɛntumi anraise nti nko free ha nko bɛtumi akɔ other station bi na nko ama akɔnya bi asɔ so but according to ɛnora bɛrima no kyerɛ sɛ wakɔtu a meyɛ reject nti na kyerɛ sɛ hɔ no a yɛne da soɔ no ɔntumi nkɔ hɔ biem nti ama meyare in fact meyare Marco, nyame tiaswai, nyame beye. Ma, I think say Omama is overwhelming. Omama, yeah, but the betumi catch woman say, but don't share woman. Yet ya fre and sorry ne asofo ne akuakua ka eba ne say ya omo ne nim se tro konkon sen ka omo mpo ana ye omo ase de du bia ya na ye tai kasa kura ma ye ya no ye atia omo atete akuakua se wiasefo kuo num ne ade a ba de ba ye nso omo a saa adwene wo we ntrim wo omo na aba omo abedo ne 12,000 Ghana cedis and so ye kasa obi ye nyame adwuma papa ni se yenyi obi nkwa because nkwa gye na ye heaven na ye nkwa wo yi na bem wonya saa nkwa no nkwa wo ne nei na se ye se open heaven akwa wo de bekwa konya saa nkwa no na saa nkwa wo nkuta so de metimi aka kire omo no se me free Akoma mu ene ejina team ni nyina na mu eda wo mo ase na ya sere twi de mpo nyankopon amomo se omo nkwa tenten said omo invest with Priscilla abrabo mu say akwala ibenya asetena wate asefo asase su may the Lord also establish them on the face of this land omo ade bi omo de omo nsabe som enye nhira se wo pie na omo ba urade mo di fenu mo fi ba enye nhira se ye to omo du ewo apuoyi a urade ma ne nse ansa omo du ho from north, south, east and west ye di omo gina bebi sopa omo urade nyin sopa mfiri won so nye omo yenti urade ma omo fie ni omo besunyam enhira ntena ho omo pia bonten na omo ba omo mfa ayeyi dwum emre fie e bom mpaye ma won se efiri na ekọ ba bibi omo begina omo be ya adoye urade nso mi osoro mfense emfa ma wo mo ye bese ye hia wo mu biem no na yarwa bi eda won so na urade ye firi ho na ohaw ne amane a individually omo komu no na onyankopon tumfo de nsa ka omo na afiri omo abrabo so na adanse ahye omo afunu omo se Marco ye ba Akoma FM be ye Priscilla adoye no ohaw na menamu nie nanso ennei metebia asesa wei enye madanse wei enye mompaye wei ni asre de amamo ne nim se otumfo no be ye de amamo ensi mu yie se de esi mu kra yie ye bom paye makuo no so se ewade ntintim kuo no afe ba kopem no motimi ayesa ade a eso se ya ene ye sre wade se in the next 2 years the next 3 years the next 5 years mo be mu 5th anniversary no na wade amoma ye nyoma kesia nye Ghana nko na ebe recognize mo but we ase ba bia ebete mo nka se ekuo bi sei ewo wi ase a edi dwuma so wade nhira mo ontene ne mo nkyere mo wo Yesu di mo amen sister Fabio Papa ka say Akoma FM 87.9 now ebia na make her say obi kra wa bonten o say the love world executive ekoya ye me fe said the menimnua ye konwado say yenya ye beba no and ye be shia in chambers na ye hunu de be aha enti ebia na obi nso ho a de moye no ye ne fe obepe say obeka kuo no kwan be so na obefa so a obeka hwan number na obefre e de na obeye
medamasi bebre ene akonya kakraka masande amaye bi ekuo na ankasa ewo number ewo phone and number Akoma me discipline of frame ya metimi afa treasure of friend na obetimi afa secretary president obia wo platform no so ye betimi de number no de atodwa chomo ekwan da ho samo baye ne sa acho metimi akasabi na ebia se ko bi wa na say yesre ebia ye wo age eno ho hia me pa youth ni bi omunye discipline enti ebia ye wo age a omobakuo ni mu amope from maybe 30 to 40 ana ekono ya na mo dia kan wa man because youth ni bi be join and Nsem hunu nko Akoma 87.9 Kumasi ni na aka hu me pa cho madarema yekuo yete no odo ewo Kristo mu eno ntina yate ekuo no enti ya de yemfa age emfa en Johnny Kono enti ni nyina ne se wo ba na wani nso ade kra na wa obefiri mu discipline ewo ko ni discipline wo ahema brema wo okay enti wa wote de America no na se wonye discipline na fa number no nko join na ontimimba me kwa hema ni ma ontimimba Akoma because I check ontimimba ne jayo the president no sure be man ni mo that's great enti ya fa numbers na ntudwa Pacho Miami Mome number 0248 767 67 03 02 0248 67 03 02 Pacho meeting the lady IGP Enti ufre lady a me pacho ubetumi ajoin eku a eye la Akoma FM 87.9 Kumasi me pacho me number 0249 0249 09 63 58 0249 09 63 58 ebra mo ye meetings ni ade ne de se wo join ni ko na ye be ma wa hu ebra meeting koso ni ade ne na okay ana if I share treasure so the teacher okay yeah mama on so forward the teacher mama so my number is 0244 62 content 0244 45 81 ebiem 0244 62 45 81 catch your numbers aye ye bobo no numbers a se wo fra ye betumi a join no ama won so waka Love World Executives ekono so eho na adoya o mabaye no age ye Nsem na ebro ye nso ye kanyina no se ye ni aso onyame ohira amen eno mo mpanimfo nyina oba mo kwatente awodi amen yedamase Akoma FM 87.9 Kumasi ya beti mi su dia de ne ene mama ya chia nipa ba ku bi enti me chia me ba ya friend Rama ene me nana kwabi Jeff me chia mu nyina so me chia me mama ya demfu a otonye ma opz baby obi ya me chia no me sa chia vice or Canada ma de nyina vice papa baby obi ya me chia no me chia me samanfo ono so Virginia e wo US me samanfo baby obi ya me number 1 me baba akopɛ me chia no pa me chia la wo de nyina ya president Akoma FM 87.9 Kumasi amen me pa cho me so me chia na o se tu me chia ne pa opemfoto me chia o ohene me chia o pa enya wa anka ye ni baby ti ena me sa chia me ya me nua ba ma tie da hene ohene me chia pa wa wo de hie tie da hene ai wa wo de hie unua ba lady erabna me chia o pa me chia ko manyina I love it all Emi amekuma wa ntimi amebi star aba white me chia oba me chia owo mi na ho feke so a o adwa me chia na ofra o mfa nchia de ho bi so enkoma me ho kani lenda fosua
ene me ba me piesie afie tiwa boatin ene inshira kese wa boatin ene Samuel FIFA boatin junior wo papa na wie me che obi na madofo nyina na mama chemfo won so me che o awie mama ba ko pe na mama wan be bisanum kakra na yasa ba me cha be bia why Mesmetia menua be ma ya mafo o Germany mesatia ko renta o Belgium mesatia eku adwili wo so wo Belgium mesatia akosua kosumo wo so wo Belgium ena mesa enchia place so nkoma menua aba white menua aba white ya nkoma mesatia memma eni menua munyina metia madofo e wo wiase ne Ghana nyina mesatia medofo ba ko me money enyum na papa obi anka obi ni obi ni echi lover one me do papa alomo jata me shia na nasro di obel na nasro di obel bia obi a me shia na nasro di obel America na me shia bebre me ba so me nyum no me twan yi obel loba nyuma ta Fire. Akoma mama kra ba kumi wo fie o pidia we boy mama kra ba kuma 87.9 FM say ya ena ye kono ya kire wodo e de kire ye ni ankasa ye ho ye Love World Executives wo ma bebo 12,120 million o se Prisla opoku boahema yemfa emwa ebro ya adwene ne yenti ase so mesi akoma mu nsem o de ye ne na o de asem ye twe ho aba na fe ye de first case aba na wujina say class ben how Prisla Akoma FM 87.9 class ben how wujina say kai meet you KG2 which is KG2 and Pastor Prisla is KG2 pacho KG1 Prisla enka o KG what promote you KG2 na according to madam ni say o mu che na dina o nti ama wontimi Prisla promote madam dia wo kan yan fa ye KG2 upo ya ba ya nim okay Prisla na dia no ba na pepa Prisla Shefanim ediane ba na Akoma 87.9 kuma ediane pepa na pepa kaseme ukoska ediane pepa na ya de ma ya wope udi fufu Prisla kasa udi fufu udi mo udi arete eru dia won pe na Prisla wadi anu be pa na ya o ga jam ni ko to bi mi sisi a Akoma FM ya anu be pa na wo pe o visit food e dai anu do wi hu ya hu e bi ko Prisla na di anu be pa na pe but fufu pa mi ni fufu o ma mi so kwa no ni fufu but oni de odi fufu ni de pa ni fufu o ni ni wo ni pe Prisla ma me 5 and so me fufu pa maje fufu ni ni ya shi ani ti ya ka no
So okay na Brinsley what school Adam for pie friend say Akoma FM 87.9 Kumasi. I'm not telling you the agro primary school. Therefore, Emmanuel how na Adawo can say me. Now so only need to come na na sisi a de beti na nu e be kakra kra obu bisa na nu refi. Na refi on kai. De ne hana de. Agria. Woni ni o kan say nti na wontumi enko na ne no. O ka che na na. Seconds. Na refi. Akoma FM 87.9 Priscilla so bibi abaye fine so we say bibi abaye fine no Priscilla we kwa na madam me bisa so wo da o ya wo bombai wo betimi abobi a kire me hey ayeka kede wa mo tin ko de Priscilla wo boa so bombai kire me empire be na wo da ya wo bo wo betimi abo a kire me Isi fe mama. Obetimi abompaya na che me. Refi on. Refi mpaya na ya obo no. Na obetimi atoni na kire me. Obetimi. Akoma 87.9. Okay, your dancing shoes ready here besa. Busy. Tonyo na kire me. Onyame tonfo osege suda. Abata kasina obaya obaya. Abatampa fambu na Abatampa fambu na Akoma 87. Abrebia no ye ka ho asem no ye se ewiasekuo di ani wiasekuo we ye nka no ewiasekuo na we eye ekuo bi a eboa esave nipa live me pacho mobile money numbers no eye 0599 305 202 me pacho ekuo na wo mo ba ha no de ma me nkyerɛkyerɛ mu ye ekuo no mo ba ha no ye mfrɛ wo mo sɛ wo pɛsɛ wo send sika ade TV a wo hwɛ yi ba bi a wo hwɛ ne bia ye de momo account ye guso omo ye ku a ye kyɛ sɛ wo pɛsɛ wo kɔ join ne wo mo a na wo afrɛ wo mo sɛ o ekuo yi me pɛ ti me pɛsɛ me de me ho ɛbɛbɔ mo ya nkasa mo mfrɛ wo mo na mo send sika nsi obi su sika ne ye hia mo nso mo sɛ wo mo sɛ mo send bi kra mo a de o ma ye kyɛ sɛ mo ɛde bɛba de but ɛnyɛ ho ne ye de fa ye say wo pɛsɛ o join ne kuo no a ade fɛfɛ o ma bɛyɛ nti o nso betumi agye na next time bi akra bi hia mo a won so watumi aboa ne yakobo ansa ne ye ka but wo program na kasa so no de ye de boa Priscilla ne de numbers no e ku TV na se no 0599 305 202 0599 305 202 and 0245 301462 0245 301462 ubetumi edisika no afaso emre kwa nimu no yabesa ama numbers no ebiemu nti wei edi enwo so ye Mary Akosua Ade nyame nhira obapa amemu ahawie ye na nya pom te sei yakopan wudin Akoma FM 87.9 Kumasi. Enwo so akonya no why dodo na afra say but awo edin no akasa de say Angelina Bewa okay Angie every hin by me ba cho me fra atonsu bokro last stop ewie Angie ma ewie de bokọ ba nya bokọ sa eno ne epesi etie no me ba cho me pamade na me kwaji store ewo ye ho na ena store no na as a problem wo meter sem na ma me na wan ka no kwan chem se meter ni we bi nti wo na nta ko ne beje na ade
nti obeje metina ma nya 1 year na me ka se da bi maame no onya na age so be ma meter ni bi me nso me ni scam me de kwaji meter ni sa na eti a meyi me nema na balance na aka na odi ama me nti me yi me nema ba afie me ba ye no na mango aba na me yese me tifie kwa de me ton mango ni bi na minister nso wo baby kakra wo ne nchen wo na odi ma cement na ho nton bi ti na me ton mango na me de pen so ka ho ti mango no ko ye no na me fa pen no na me ton ti de me ko race course for farm mango pen bi na me sister bi na ko ye na se pen boarding na me yese san se de me fa abrobe kakra na ma fa mango de sense no na ma fa bo fre no ebi nso aka ho nti anopa na me ba ya me di mi table ni si ho na me di si so ana maami ameka na ase maami Kate maami friend saying maami Kate one ne ba du fi o mote last stop obi animo nti me di si wa na maami ne start ye no odi atem nti me ono so pentokwa pa de bia oni obi continue maami Kate pentokwa ma o pentokwa papa 87.9 atonso bokro obi anim ne ka na ase obi ono ton de ye wo ho o ton fruit ni bi wo ho eto ho se me di table na si ono odi atem nti me kwa me ka me tin se na maami ho na aka na no pe ya wo twabo ni se se na emia na no odi matem eti me ti wa no odi atem di ni be sa me ho na odi koye ti won ko se no ko me maami ho ofie okay eti me ti won ma me omo dan na chi ho nso omo di market ni bi wo ho maami Kate na ni kunu fie papa fie omo di market ni bi asa so ho no table so ti maami ba kwa ya na mkotena ni nche se awia be da me ho mkotena ni nche enti me wa na maami ne be frɛ me se membra ti me ko no se Kate aba no ho se ono na eye mi yodum se minton di oton ni bi wo na se niema na wo ko fire fruit na ko fire wo beton no enu bi no ono so eton begu ni dwa ana maame ne ka che mi se wa frɛ na ka che se ono na ka che se ni senti so anhwe ye ono kora ni hu ye na hi obetu na afiri ho nti mi de osre me sorry a maame metena ni na yi na chi bi mi ntina me da na no wo so Akoma me ho akaka kire no na me si yo me so me ne ba no pasa me kwa aya na me pentem timi nware ntimi ko fa ahoma che ne ba be 8 mon no ma sa akofie akodware abetena timi ko ofie no na me ko busa maame no se an wa ba ha no aba ha be wo ni so nkasa nkire me se me pese me tsan last stop ahwe ma me gi na adwuma anye enye sa da mani nka last stop ho ana me see you ma tintim ma me ye no ka dem se me ko ho no hwe no ma anko kasa o ka kra ma me nye de ma me mfi no ana me see you etim bai na betna me ne ma ho na me de me ton ma me se ma me afri ni fie abeje me di matem no de ne se pimpim mi table ni so wo de oyo ba te se me a enumre tambesi payment ne so na ka bo hu juma mi di be me bo watie out se wo ne ma ni nyina o wa hoden pa hu no ana me see you mati me de be ba be si ho enti se wo yo ba na wa hwie agu se emranti na asemti na esi emranti me de ba be si ho no na wa hwie agu ama ma hwe ena ne odi matam oto me ho pa ma anya asem keto a me ma ko ji obi kunu na me ne na awo ana me se baby kro ba kro na obe kire wo se me ma ko ji ni kunu ni wa awo no me kwa akosa ma am wa be kire me eni atem de nya agro odi matam pa na ye tete ho na ye patapata ya na ade san na me de me ko ofie ade cha na pa mi sa ba se me beton ma ade a ma mi sa so me ntokwem eno so a wodi matama na ne ba na so ne ba be 24 years no so your friend is saying do fie no so abesoso no odi matam no to me ho ma me to ma me no so to ma ne na me so mi tu bi ma omo ene obi edi ne yonko atam no ka che me se ai me ho ntale basa ana me se ho ntale basa ahaya na ntale besi o 2 cedis ne nyina yi bi hye enti no se me ho ntale basa on so to ntale 2 cedis hye ho na akora ne friends yo bom bia se me se on to ntale 2 cedis
na so on memesi so at least 2 cedis no on at least 2 cedis no friends you no the bo medua ena wo say to me na atem dide ni say koso no sa to ma na me say me ma fo aye say amane na me say ma fo aye say amane o ma me no so ye ni pa so wa ye twan say amane o ma me no so ye tia te say me a na me say ma fo te say amane wo kro na o ye ni pa tia ma fo te say amane ene o ma me so afon enti ne palati eni amane ni amatwe enti to palati na wo wa no ma aye kesi to bi ma me no so nya kesi e ho nso na ofrensu yo sai se me se wo no palati no no palati na ofrensu yo na odi bo medua ma enti me so meti wo ka ono ka che o se wo wa ye twan sa amane no ya wo ka se wo nso na wo ye tia sa na wo nso palati no wa no no ti nom na to bi ma me ama mami du fie cake kan me mandin ama atwen se no ni meyo ka se den meyo ka se amane emreche meyo ka se nti to bi ma me meyo ka se no no so enye kese eno de wo so wadi na tem eno friends you know the bo medua to aso a nti obo medua no na se atem didie ne koso ne de pata nti anadwo no ma omoye no mo se enye hwe ba me kwada adwen ho na se me awase me ye hu bibi me nso de bia me tie mo ewo TV so nua TV ela me se me de ba bedam na ma frɛ no na aduabo na wo de ato wo no ya behwɛ ne adane ma pacho no nti na mba okay nti dua na nti obo dua mienu but ono de obo ye no wuwu bo ni bi na ma mo ni bi wuwu amoni dua ni bi nti no ma mi Kate ene ne badu fie wo mu problem a wo mu wo ho a omo ne wo so antokwa no eye den omo so ayo omo den o se oton fruit na beton bi wo beton bi adan sa ba bi a mo digwa no wo ma sura aboho ana mo kwaye no information center bi wo ho a ya announcement say bi a ma mi Kate ne badu fie nko a ena ewo ho kwan se wo mo ton abrobe ene kwadu ana ya twra boho mamba cho da bi omukra ne sister bi ne din kan ye o station e fe na maami onu ne din kan ye ansa kwa na mo nso mo be den mu be ye bi wo na o ye kala wo chi kala wole nti na maami ne din kan ton ye e na wo be ye bi maami no wo be ton maami no no wa ameku okay e den ti na me de me be ton bi o ne me be ku na eho no mo wo pani bi a e bi a woda mu a mudi dwa wo ho no ano ana obi se ubana space ho a utimi edibesi eye obi fie dan chi ho market ni ho by street ne dem nti ye obi fie chi ono no ni fie echi ena nanim street dan ni mu to no nanim no ahyehe ena me nso obi fie echi okay ena ode ho ama me na me nso me hyehe nti me mben no na se di dwa fo nkumudwa se wo kokuma se ayi kakayeti a antuma foi esa so na twinam fo asa so entosi fo asa so nyadoa jene fish fo asa so enso obia be firi kromu be kofie no na wode ne kakra wa na ekoro enti no yenhwe menua ayi anji bia na asembi wo hodada one or say wakoji obi kunu me pachu wo wunyi ni se ne badu fie boy ne badu fie no ne boy sister wo ne no boy ya besa na ma boy ne hu ama because when kwa dey want me mabubo bodua no meko ho I can't think that there is something there my ye hu no ma me pachu du fie no kra onya me size na me ma kwaje ne boy ono 24 ese ye nyina ya pe sugar ye pe daddy yanko sugar boys ana me nso me nkwaji obi akru de me ne wo enye obi a ekru obi akra ma ho kra me confirm say me ma beji ni kunu me nji obi ekru
atembidie na no person no na no ya o keka na ne nsem a obeka che on station ho de sa unso ni mo no pa hu ya mi sister no ya ne nyina net ho okopa wo station ho pa nko a se we me ya se ha se ye ho no muntie sa omutie pa sister ho na ka kire wo sa me ba o maka tem sem fan ko station fo na yen frɛ haya na me de yen fan tu dwane hwɛ wo mo mbe frɛ enti no wo de tuma mo ba se pa masum tokwa open tokwa ma jai na me friend say obi to ade a nti omra obi de obe friend odwom ho no bia ko asiti ka kra be so ni chiri ma dan ne hu se ye ho na ice station kakra enti ka dan ne hu se kra na ka ne ho bibi so ni chini ye mu kra de wi ama me de besie di wata wenye mfie sai mama no fansa wo ke ka ko 50 years okay kako 50 years wonsa mama ene wonne wo fuo nyina positire mako chese maame ni dwomo fuo nyina edwa no so ekwan dem sei enti wo fie ni ene obi so fie ni ena street ni dem na main road ni da ye ni sei enti wo ani mu sei na hwehye wo de ena wo eni so hye wo na chi ena me nso me hye wo me so meton meat pie na chips ni bo fruit so mani mu nti ho nkyɛn na me de ama me nua ya ɔno so du anwumra na wa be hyehyɛ we ni wo ho no na mama woni dwom wo fo nyina ya aka wona nti wo se wote wo no ne ho ahi ɔno se ne ho ahi o wo bi pa wa hu no ne kunu papa Akoma FM 87 no wa cheche dan no de ne de ama ne ba no ene ono abetena ho na fie wo no gese wa me han da ho fie ho obatu ono obeburu ntokwa na watu na ne ba ne so ta na chi o kire no wo kire kura no nsu 24 years me si wo menu asamo de but won't me metran nkase mantem wo fo nyina wo no obi akon abra wo no obi anko ye mama ye ne ne to apart from me na me obi beto ade me friends do fie obi to e ko kwa ko hye metie mo ne we betina ha wo kwa ye ready na akobọ bros eno akwa oni ni kunu no mo eno ni 3 days kwa mo one dana case ni sie na me ma me ne me kon ona me kon o se me kwa na me ho ye na hi sanse wo to nsa frame say me mla ena me se me mla no wodi nka akobọ me maame amane say on pene ma we hye wo ne ma na bi me mla won chen metie dia se because ye kumdwafo nidwa sa fruit me ya ba ya na meton na ukura na ukuru nyamfa ho metena fie o na mesua adwuma me pon na ma beton anka ne kwadu kakra saa na me sua adwuma ebomu wiase ni padi ehwinu mu bon ye wiase e ba me that time na ukura mo modern nti ukuru de ba na ne papa mo store fa che ye de de ma na mo se mo ba ba ma wie school to go university na mo de mo store na ma han na mo betena fie enti za saa dable no hyehyɛ saa fruit no ho no na obi na netwa force wo na aka che okunu so wanje ma na beton ade ho na okunu ne gye na ode ma wo sister bi so chikale we krani ba Easter ba ono so chikala wole wo jai kala wole ni che na sister ne ba chi ye ni kunu agu aja ne mama ensa na wo che ne kakra so sister na temudi diem Granny bow. Odina tema so na be chi kala wole ni first. Into one na de ma. Which kala wole no wajai no ye be before no bit o se me na me chi ne first. Mo da bi o boko de mo amohwe no awaye boko de. Hu na be hu se ye boko na se nye boko. Mami Kate no boko de. Na mi twa no. And because menti ase o. So what kala wole wo ho wajaya edidwa foforo ene obi be chi bie wo se me na me chi no wo ho da ti jai o de sister ne ti wo kra na ne ye wo so hu na ne ye ma hye aba ena sister bia re on share obi a wo be so ni minimu ena afi ono be start ni ono so be sha ase so wo ton carrot ni green pepper wura de ti wono ene nyina sister so hu na ne bu na na koma enti wa ma sister ne jai kala wole ne chi ya no be ma mi ntwa no oje bechi oche that time na anwa hwirihwiri ko 1800 no ene ojai no ojai kala wole nso ojai ene so de be hihye we ni bia ma no ye me meka ada traffic light dibisi ani mu hu ana traffic light esi ani mu hu ana
woni no ni ntokwa bia ni ntokwa o woni ni asem bia ba me bro bank to akro hu akra na otimi frɛ no ama ne kwadu ni ade me ni asem aba osi me je na adwuma se wo so abeto fu wo abre ho ye dwa obi adi ni dwa obi adi ni asem me kwa me ye na msema se ka me no wa asem kwa na ka wudi matem se ka enya me ya minu ni asem bia utimi di atem sa ma me se de ka ye no kra de agya na wi ase emfa nkɔ ba bia da nka bi ma bedwafo beba gya ne emfa nkɔ ba bia da ɛna ne ba 24 years no ma me do fie no so ka ho bie ne ba 24 years me friend nsebo me ba ka tell me wo fra 24 years no me say me nka fra o ma me no no phone adum na me fra adu fie no wo sesen so mo de aba Akoma FM dia na Akoma FM kwa se mo di na chi ba fie na mbe pa cha na me say me 24 years no wo se ye ni akire ye be pa cha asa wadani dua exactly obewu kwa na me say ne ye beba ye kan kire ni dua bo wona no obewu na wo ka che obi se wa ye twan sa amane no no so se wo so wo maame aye say ayi America say enti aduro no awo palate no awo no ye no pebi ma ne no onya kese te say was mabodua enti me say on the VIP bus e banto mo ntwen VIP bus wo see the private jet okay any ya sesa no private jet ne dey banto mo ma ye space e ba ye betina ni abe pa ne chawo 24 years what started via but wo mu ade o shesheshima na so ma mi mu ade doctor we dey transi ma me ye beba we dey edua no kra de don't worry why ai wa mu ye traffic light ya yesu ye nim de ye wo ye wo bi ye wo ye nyame doctor me mu ha ma ko ma jiso na pom te say nyame adom de a che na lady we ye adwuma banka na nani ejai ada fruit hu chief go me pa cho ada aduaba hu chief me pa cho we ye fruit on kwa de dua no wa bobi we ye fruit ye ton suo nyina na wo hu dem no ton suo high tech hwe wo kwa na wo no ja so no so kwa ni office papa abana office enti sani ye kwa no na doctor we dia wadawro ma me fa me bayi a ye ni ti no ayi no ye koye no pressure ya come on Friday no okay and they said 2.6 billion ti mama fa number no ntudwa na emremu na me pa cho numbers no ye send bobie me se be ye ekuo de no mo nkofa me pa cho ye mo numbers no ebie mo fa mamo 0599 305 202 and 0245 30 edian beba no ye mere akosua aden aha mpacho mobile money number no ebi no ye akrachi for the enti ensan mo edwom for the no ye mo edwom for the no 0599 305 202 0599 mako ya de kra edwofo de o ya de 0599 305 202 and 0245 3 ya do chimu kakra so the screen the screen no so 02 mama amja na kwa boy esa be say 301462 0245 301462 edeni emery akosia and doctor say ato apente 2.6 billion dey been to your special you be so sanity yo mako Dr. Grofine so na say what so no enti yen so de number betudwa na adanse wo ho ni abo ne ahyenkomo na se we ye Grofine number 0244 59 65 32 0244 59 65 32 mako yenti adanse we ye wi a ya hyenkomo na se okay
We didn't depart. We free across the frail said, "Is you my audio?" Now, which room said, "You got to go fine." And the time you told the door bear 10, Namano, Nayanshe, we are not good Trascano. You put in a yando, a cotoya, and movie, and women's. Once you may drink a car, said, you could check here, coin yando, a seminar. Nancy, you can't see what did Moyam, and the Radia Sancho, so I know so now you will be seeing machine Moyam. Your course was some content and what did the mom. Now, if I didn't know to see her, maybe you drew Panama, sir, when I'm straight in my yard. Amen. Amen. Marco, woman, if frame, not in fear no more, any crew aware on fair fruit. Na me ma ne kan nsem kire me ya o twas kan first one kire me nam say we die na me be ye to wonu go fam agaduro no na wodi kan to 10 we a on ko twas kan na on kan kire me ma ko wo se wonum de to so 9 we ye na kyese eba eda ne yam enam so am nyankopon ena me no ka say awo oba eda ne na so ti da bia me ba me ka se wo ye oba no anhwe o mensisi a awo betimi abo no kwasem we your bar no one show message ya awo betimi abo efisi dankopon wodi nkosua na agya okwan na oba asase we so etimi srew de aka mu bia na mefa ni agro num gro fam agyaduro no se de be boa ama wo so wanya bane bi na wan hwe ye a ubeyi nyankopon boni ya so ama oba na so wa na waye se de meka no nyankopon bo oba bia no a wodi nkosua 1 million ene agya okwan ba asase we so na oba kra wa yire ho awa 15 1 million no emu 400,000 ana 300,000 enu se umunsa no won start munsa na no na aka na sa 300,000 emu 300 ana 400 eno na wo beto di bia yo menses edi bia wo ba nti wan hwe yi a ebe hyerew ifise da bia ehye ti da bia me ba me ka kire so wo yo ba hwe o menses yi wan hwe yi a wo betimi abo said ye can ye emma nsia bia si ho sorry edu bia si ho emu nsia ewo menstrual challenges ana ensabuo mu hawo ntu yo ba no anhwe wo ensabuo mu ye a said ye mekan awo betimi abo emu baako so fibroid ba beto yem tie nua ma bebre num fibroid da mu yem a wo mu nim srawo num grow from agedro no na mu antwetwe fibroid mu so ne ntimi enshrink said be ya wo so eba no obenya bi wo yo ba na wanhwe o mensisi ye a ubenya menstrual pain wo de kra be ya achen obade sorry obade be ya acha wo de no ko be transfer e de ama obaba na nti yenhwe ye mensisi ni ye saa so na yo ba na wanhwe o mensisi ye a miscarriages ubitimi enya wonyim na asai wonyim na asai onu grow from agedro no eboa sisi saa no ma we nyina wo yo ba na wanhwe o mensisi ya watenka beti akọ se de da bia ba ye ka no tienu go fam ageduro se de be ya atenkan ba bia akohye bia no ebekọ na akọtwe na ba uyi oba na de akekan wan hwe ne yi a udu mpanyin fesu a eho ene de ohaw kese pa eba enti gi number no na haw na ebebo so no wo mu ba kokura no a turumika ko hwe go fam ageduro no ansa na dabone no aba okay 0244 59 65 32 0244 59 65 32 tie ka chiro se wo yoba na o message so na aduane e di aduane won fa bi nhye wano a broni atuli during ice cream period yare ngo fam agedro no se de be ye betimi omu wadidi wo hwa sa ama no mu nta anya akese misrew no ngo fam agedro no ebeboa ama form naba obi wo ha aka bosome sorry aka na wotwi ana nenum ama ne message naba no mako obebo ne nsa no saa kopim se message no ba bedru efi se de eba no ayetic emu ayidu eyitu temtem intini so na ebefam entiesa ede wo haw ana yaw na ebrew mako ya odi efen aminoria do ha emfie dunum na ne message mai emfie num na message mai amesro no go fam agedro no na kla bibia na yare efiri buso miye no kopim buso miye nsa unhu message edimu a yare trumika na ko hwe go fam agedro no ye odi efen metroregia mako eno de eneba ochana atiko yefere tot onu kura wonim de beba besra onu go fam agedro no na nyisa ohawo nyina afiri ho ena yewo oligomenorrhagia ono de message no bosome no esomu koba ko pe wa wie dakro no a makese besra onu go fam agedro no na clay bibia afiri ho ye de afraid dysmenorrhea painful menstruation mako ya de yie wona wo adwuma ontime ma wo ne hyefie kura wo hu nanim
o shedem esu efefe ne ho ne na kokomo po eyi to o tem black me sure no grow farm ageduro no ne nsane no mama ma ko ye friend me no regia ono de ne menses na ma mfie miensa bosumi num na ma e baso a entwa okay bosumi na ne menses ntwa bosumi mienu na ogusu ye ne menses e haw no grow farm ageduro no se de be ya bibia be kama de etwa to a anhwe ya wunya wo no ene ye friend endometriosis ma ko wo de ne ho ate nti wo menses na sign na chi adane nani tie na nanu friend ani dane yade a yeye yade a ya chen obi o da wo mpaso a wono o chema wo no mpire no na wo so nya ade e wo ba no sura obenya bi so busumi bia obete saa ya wo no go for magedro no se de be ya bibia be kama ye nua ma no bebre use contraceptives wo mo ban de bia mba be ka se eye ebo a wo ho ban na emom ko hospital now doctor nchiro say we na nu moja be fa enye sa obewie na menses na mba bedroom maybe kra pa wo no na mba efise nduro no ebi ye ma wo ye allergic to sperm to the be ma da sperm no be tumpe na asai ana immune system no asai sperm no sa na wo ne be ma da na sperm kutuma na so asai no grow from agedro no se de be ye be ma bibia ye kama je number no ne eche obi ya be ye adro ni bi ato 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ma e de adro friend koko any xylem na e grow farm agedro no to be hwe grow farm no koko da ho aye mo agedro sonko pe ti wo na so ani so briw akoma bo periperi unsanu na yo titiriti wo to ase twetwe honam ne waposo nyina ya oya osisi ya oya edura na dwuna wontimi nyina aduane si wona wontimi ni dia ne nyina yare yenua ma no menstrual disorders ho asem ne ye ka no wo yo ba na wo infections na no grow farm agedro no empompo bobo na epaye no grow farm agedro no obi dware ya no de afi edwe ne ho no grow farm agedro no watenka atia kwa hwe grow farm agedro no mako emre nti ba bibia obenya grow farm agedro no biato say ya Ashanti region ha de say ya pharmacy shop herbal shop obenya grow farm agedro no na emom wo nkran ya mistro ko kanshi drug lane Kingswalk herbal Tinatek na naboache Angel repass obenya grow farm agedro no ena okọ Ashama Ekus pharmacy House of Drugs Widama obenya grow farm agedro no kasofo na ko dependable na Trap of Judah no misrewa o Old Market Kumasi station wa temafo nyina ko da naboache na Little George was Pinterest na ko Eska Heba Amasama na Heba post office in opposite wo ho akọ Abesam obenya grow farm agedro no asama kasifo nyina ko Amen obenya grow farm agedro no wo so humu akọ NS pharmacy obenya grow farm agedro achimodafo nyina ko Chubasi drugstore grow farm wo ho Agnes Rodro Odakwano obenya grow farm wo kofo bi akọ Gapsin pharmacy obenya grow farm agedro ni bi ato nkokofo nyina ko na naboache obenya bi saa na nkokofo nko Hillside na anti Akobam wo sunyan akọ Capeba Mose na Green Light takwa nko uwaso obenya grow farm agedro no takwa defo nko AA Mensa obenya grow farm agedro no Kepkos fo nko boache ansa ene pena wini bafo nyina ko bisa Awurade obenya grow farm agedro no wo wa ko 1000 pharmacy ana Obroni pharmacy na tamalefo nyina ko PK Gombila mako ye de number na tudwa na mre no ayemre 0244 59 65 32 0244 59 65 32 emre na sunti frame na me che oba bia obenya aduro ni biato mako nyame ya adoma na suit me ba ye so kakra e betimi dia ba ye mo ano na ye dia ba nyame ka obia ho da sane ye ba beto adisua ne so ampa Dr. Grofine ene wie otene nka no doc onyame onka ho se be share bi mo ahaya kuma 87.9 FM ye nua ba Angelina bewa enedi nkomo no na awo ene yetai edefre no na o ton ade me nso me ba beton ade ni bi eye dwam ena obi e ton na ade wo se menti ase wache kala wele kura atwam o wajai obi aba no obachi bia o se me na medi nkan chi na boko de kan ye bia bona de jisi na ntemo nyina ajuma nese bukombanku aje wafa no obo atwede obi a wo ko 50 years maame we di wi ase kwen
ama Omi ye family amoni ameka na asem kakra na ye kura waburu ye nua beta oh yeah asemu on fere ade on fere ade hwe mudi atamo ye fa ho bai Elder Dominic Kwabna ejei ewo kumase ha na wo boa menne de obi bia na woni ani da so no enne wo bia ye fie urade ba kwa ne hadwene pa wadansi e wona hyase difference ase no wo boa wabo sika no a so kwaje asase so se bayi obenya asase e hodwo ne da yie na wagide ne project no ayebo achibidin eno nti na elder se fabra besile so nam se wono de adwuma no wa ya che papa ensase papa de yie ye de bisisi adan ye de bi ye filling station di susu schools nyina papa no so obi da ho no ma wa wo pass ase de dwuma bia bomoden na e friend no bia ye ayi ansase ni bi ededa no eye lake e kwan no so pram so abrankase abontem adwoso onwe adwoso dwuna se trede tabuom gwamase e na fei apromase ho nyina ensase eda ho ya papa yi eto na bombre mu na wo de eda yi eda kwa ho a wa wo pa bia ye filling station so ubetumi afre no afei de wa ma no ne na wo pa di papa pa betumi age na die na ade sika sire so no apagya dan ade esi wo ade ama wo enfre elder Dominic Kwabena Jane enam se ensase ne pe wo twa blocks de esi so se de da no pe no wo bepagya de esi so kama ekuru so chese wo be da ni nyina be bana chese aye complete ehun kratasem nyina no na wo de agu akwam e de ama 0557 03 0197 0557 03 0197 frepe elder no ankasa wo beje usom Anka hit patch aya plus side de 2 years say ya man sanka de na de ni alaje so hono enti wotena sema nkotodwe waposo ne ade no nyina age oboso de ne wala we ye ba na boso me asom na wontimi nya hwe me se baby won ma boso me so a na nsa ne nan no nko de nwuma so da enam se ye wo fem no chese ebro na ho oden so man sanka ahonka hit patch eno ansa wa ye na de atare baby a wote yi ano enam se herbs ena fe so kra ne ma bebre wo mo de afrafra ni ntino wo de tare ya bon sampa hit ne wom ebon kakran bretie bi na yaw ni nyina da away na watumi ade hom kofoduafo ni chem ewo Eastern Chemist Chris Farmer Mikado Pharmacy after that pharmacy Begoro Pharmacy Drug Right Owuskobi Macdor Maxhope Medicasa Ashama Ekus Pharmacy Create Pharmacy Nkoko Ma Mercy Information Center Osino Kwampon Pharmacy Kumase Bra Akoma FM 0599 991149 0599991149 Bell Park or say just perfect ya man san count the name say ne de wo bibia betumi atobi kama na de dwuma e free toilet room e de kwa packet tissues kitchen towel table napkins nyina wo mo de bia ba e bo no so e da from e no ti we distributor dwuma ba we de wutu asese e na che se wanya tofo na wate ho fa so no e ye bebrebe e no ti bomoden na won so nsa encount de na Bell Park nkwa na kitchen towel ye tumi ede pepa ye wi de nunsuom na ya sa chi mu de pepa biem eno totokura eche pa ansa ena asa 0551144400 0551144400 ye kwa health alert clinic nya kwaje apoti apomudia ejane na so pa ya wada sani bia ehia ne de sede ya de tietese no enuane aye de nyina chasa nya papa kane ne ase ne di fruit any vegetables and vegetables here enko ye say ayu kwadri wudi a wonu say bc wonu say emre emu say twan den tosi wutwam a eho ko emu say green enti yade ne de adoso papa no nti abre bia no ya bomodefo ni chemo ewo health alert clinic enam se ho de wo mo mfidie he wo kokora wo kan ya de wo de okwa akotena ho mfidie na bekra mo nipadue num na wo hu ba bia ya de no te entempa no a na wo mo di nu papa etoase e de ama wo ye obi a wo ulcer wakwa enkwafo ni chemo ewo health alert clinic madina kaso apokuase ashaman ena fe takrade 0242518865 0242518865 Niwat Scientific Clinic and Diagnostic Services Dr. Nimo aya womb and penis repairer wona na hwe ma esiesie ma emma ye kama wo ba bedi mu a na je se wo se bibia ye intact so hono wo bu ananu ada ayi ba ko bi okoye ye he efiri hoi efiefu edi ho agi mu a so hono wo ne ma wa chinchira afa ya wanya wade panom awo ne ma bomoden ko nam se doctor ne de wo hwe ma siesie wo de ne ma ne ye kama na ba ma bi so asabre wo je ne ho saka anwe anam so timi wo so
wo so eno nto ne ba ne te na wo ne mape wase me de mtimi oba dam timi ne da no wo dwane eni te na adwene ye ne se wo gyane na so mesere wada ebi a wotimi wo so na so hu nsuo no nkwamo na yemre ne nyina doctor behwe no asiesie ba no nti sa wo ne ma na akọ doctor ni mo nten a mesere mo da wa afọ na se couples no ya na mo nyimie no nyina mo abanan akọ wo hwe ba no a na che se wa hwe be ma ne yade ahodo bebre ka ho say diabetes, stroke, hypertension, typhoid and afa yem kro ulcer ni nyina da doctor no e wa no adro abebi a wo mo eye research sua dem eno ti yade ne de ne na yaresa wo no ma bene papa o won kran ya channel so ye wada bia ekope memre da doctor e won kran eno ti Fotorama kwa me kuruma seke ho a Fotorama e Bengal filling station no a wone NS chemist edi enhwe kuma senso fo ni kirem awa tonsu mu na ko junction wone adansi rural bank no ene di enhwe 0244 087687 0244087687 Eve Labor Pad ebe ma oba time bia aye guy ero nti oba wota mo aso awokọ awoso no ya ba mode ya to Eve Labor Pad ni bi na che se enioma nkoye mfama awo na chi no wanso oba bia hia pad kama na de siesie won kakra ero nti pad abaye rese na bia infections bia ema ho no eye Eve Labor Pad abata ne kamfo ena se wonom se ma abata ye guys anso ena midwife for na ni je ho papa eno nti abomode na unsa enka de awo time no eno a ena wode kwa awo so 0302 224843 0302 224843 Alaska Star Enterprise Ghana's #1 original wallpaper center bomodia so ye tufua baby a obetu bie na waton na wanya ho mfaso wode ani be kiremom e wa Alaska chanam se wallpapers na fe papa designs ni gina na so baby bia pesa wode siesie bia no wo benya wo so no okwala no design de siesie ama wankasa wo so wani agye afei ekoba ne stickers ahodo epoxy chemicals waterproof chemicals bed sheets blanket curtains ahodo nyina ye fie ni nchem ewa Alaska Star Enterprise one mo kumasi edo Mrs. Anoche Plaza 0268 419 596 0268 419 596 na besia body na besia ho nsam na ebibia ho so ho kane no e de wu se wunu bia bosumi adwuma pe wo bebosia pe na waka wani anu akofre no na anu ado bi fre no wofa ni wofa tie nsem nyina we no osme kura maja adwuma so hono watie wu secret nyina we o na so sika no wanya bia mfa ma e don't na wo pe besia e ho dwo wo bi nti wasam a wo be kwa quick credit won mo nchen na wakwa je besia se wo pe sika e de atwatwa ho emergency bi e na ato won pofiri mu a wo sika e de ashote wo ha bi ana se wo pe sika bi adwuma wadwuma no wa bi na so hia sika de ahyem na adwuma tinye jana na so a quick credit investment e ho de nhyehyɛ ne egu akwan mu a kyese wo mo hyehyɛ ne kwasi broni se e flexible enya afa na wo bi account wo betwa susu da bi eno a eno Ghana card Bank of Ghana amon to me krata na emom no eya aka hu se nhyehyɛ kakra bi pɛ ena ya na bata nwumadie no internet ne so ya hweye enam se ya no fo te ho a wo mo bu nkrofo efa so quick credit won mo nya dwuma e wo internet no ehso 0302 200390 0302 200390 afei metro chips metro chips kama empanifo na nehe wa mutoko gufie de mankwada no a wo be hu a na papa na nam kala chichi kwa so no wa wini nyina nam se eno timesa wo to ya tondudu mpa nam se empanifo ni nyina obia ene eje hom Metro chips flavors ahodo ennan wonum sweet corn chicken peanut butter nkatie and of cheese na ne bo no da fampa just 2 Ghana cedis eno nto obia betumi atobi na ware ene ma ewom na edoso protein carbohydrate and of fiber nso wom eno nti enkwada ne panifo nyina etimewe esikyire kakra bi na ewom wo mo fa kola niam bia emfrafra eno nti wabafra no anase wankasa wori bia how bia eni ho ya bomode a wo shop nkwade atobi gum na tom warehouse no kase yanka and Africa say Angola ya frempany form 0244 433388 0244 433388 Mobile Outfitters Ghana one share your phones ni gadgets ni siesie na ya moka bebre ene phone na ye ni gan na ju nsem na bo ho enkwade no mu kuram ye di boge mbe hu gan na ahwe ho wutranye ye na chese ekoye screen dia na ekase ebuburu ja na ebe fie eno nte mu am phone no ene protector no na sabia mbase
sesa no na mo screen no so enche na ebo mo ka no mobile outfitters for say nem ya the fusion fiber ne clear coat FM from animum afemum de na eche ne glass ne so na de bia from eche basa no a phone ne bambo no ejane na so pampe eje usam hwe ho no mo a how bia ne amhyehyɛ bia enim tablet and laptops asiesie kama ne stickers and a fake cases ahodo ne nyina so wono mo eton bi Kumasi City Mall Accra Mall and a fake West Hills Mall wono e won krabata 0548 658718 0548658718. Okay, ama yamisha papa yebasan atwaso ebie mama sapon ena yete ne nka no na nakua me fa cho monye adwana yenko yanim na ye nua ba ne de me pa cho ye frɛ no no du fie wo se ye mfa camera ne me pa ne che wansa ye me pa wo mo che wansa no ma da ne dua no nti ye behwehwem akua akwaba be jozo mami na naire akwaba ye na mommy secretary akwaba ye na ma o seke yɛhwɛ yɛ maame Kate ne bɛdu fie meto adeɛ ntombi nkane na meche kala wele megya ichie adente megya ichie na wo bɛchie ne me sɛ bɛchi biem to da bia ho minim sɛ ne wɔfa ɛne wɔte kɔkɔɔ so wɔ de a minim wo sa na ɛyɛ no enti wo nko a wo pɛ sɛ Marco yenka no krankyire nipa binum wo ka yesi ye ma yenka ebi mo ye wo gangaria a baby wo mo tie no omo de omo be kansamfo a kyere nipa ema nipa nka bi nkyere wo mo ena bibia omo be ye bia nka ho asem na wo te wo na wo ka asem a ya kyere wo bi no wo wia wo de wo pese de na wo no so nka nkyere wo ena dwuma wo ye no ntime wo pa kyere se yemfa ne se ewiase adwuma nyina yemfa ma nko anya na ehɔ no ba bi oton ne ehɔ no ema wo bia meto ade bia wo bie ana waton bi da wagya ye ada wo kwa wo ye de nipa according to wo manu asika even wo ton ne ma kra nya ni de ni because no ma kwa sitire wo kwa edi asem a maame edi asem na wo de na wo ye no ho saa no wo unse maame fu bi ekuta saa su ban no bi wo ho na omo de atete wo momma na na wo ya ono ya me pa hwan chewo wedo chire wo wo ya apia eni wo ho no eno na ode beto wo obetumi aka asem ebeye wakoma ya ma wo kura no ebi wo fie mu o wa be ha dan ti fie ho me so obetumi ata obi ania e na wo pra na de pra na wo pra yi wo twetwe ade twetwe nu abaye wo yesi ade nu waye obeta wani a kopim se ba bia wo te no wo betu afiri ho ansa na nwadwo na wo to wade mo obi ntobi de ada wo nko a area ho ya wo dia se wo se wo ma meda ne dua na boni kum bonefo lady no ma na ha no de o ka che no no so ka che bi wo ye twan se amane a na so why you trying say you so me nka bi jo na so o ma me so ye twan bi na wo so nom palatin na so de ye ke se nti so koto bi ma no na wo aseme na me aseme metaka me aseme metaka me se ye se ma aboa bi nchi aboa bi nia enkyere se aboa bi mfa aboa bi anum kodi agoro na de nanum di agoro a ese se wo ka wo be ka wo enti ma onu so wo singu nanum na wo be ka ade a ya kire obi no ka kire se me de me nka bi nkire me ka wa wo ye nipa se nipa bi te sa omo ye sa ne omo no omo hwe omo hu ye enti se ma mi si se wonna ne dua no ne ba no aye gangariya no omo so omo na ne dua na kurobi to aso ya be kire wo mo kwan a wo mo mfa so na wo mo a no omo firi mu fi a wo no obehu se wo de oni wiase nipa nyina omo mu tu omo area ho nyina no omo aya aka oni ene wanya papa mobrofo no na wo te wo ho na no obi aya aka enti se wo se yamfa ka na emra be pa ne kyew ansa na edua no wadane a yate pa yate pa
na onim se dua na wo boy kum nipa no ono emu so etumi nya na bia nka nya adwuma ya bo hu nya so nya adwuma ara ga sa so mu ni asem wo didi obi atano to kasa so palata o etsayo ko wa ya mo se twa o de wo ka bi kira no o sa de odi bia me kasa so mo che Ghana fo ade na nipa na ye no ye nkasa ye nyem ade na wo de ye na e ma na ye de enya no ya ye ntona se nwere no so ho bisa bibia ko ka papa enye grede enti so aka sebe nsam kwa na akire wa ede na wo ye na e ma na ye na ya mo no so be ka asem yo nsam fo akire wa ade na wo de wo nwere no ho because wo ja ye no ya ko no so me ka de wo ka ye no ba wo de wa ka wo de no ya but man ka hwe o ba ka akire wo Ghana mumi nya sa de no wudi ade ya yo bia na ka ade na ya chance a wutimi ye ne seye hwa obi ade na de obi antuma go ya de makopa ye ne ya bia wudi ye wani ase obi so gu ne nsa chi se ya na hye no enti se ya one fan hye na ni ase you don't now de ko gu nsa you don't expect o be ka se egu ne nsa ho de mo nka se hye na hye no mo nka because wudi egu ne nsa ho o de na wani ne kwa ya na yo na ono de ne nsa ho a enti ma Ghana frontier siasa dey mi hu boni bia waye sebi asase nya ne dia bobi odi dwa no nyo nkwa na dwade ni ho enti sebi o ye fa kumasi nyina mo no nkwa di dwa ade se na mo ya nkofo so bia be so mu no because asu ma we na mo de na di no ya na se bibi nhye ho a udumi nya sa ne ma no se na mo ye no beti ba bi no akoka se ade ma me we ba efo ana esu bi ko na wo nya ba efo ba su na wo da na di ne ba man nkofo adwen se ya mo wo ba efo obi wako to nkofo wo de wo ma obedi dwan bi na wo de obi aba wo de so menti ase na wo start ko di dwan ho wo na ko sha dwan ase ho wan ko to nkofo ho so obi kro po na ma tip of so ma me asme se free won ti ko to ade a sa ni pa kro no ba to wan ko to nkofo ho nti wo de obi ba wo de wo so nti ase ma na meto ade ho ma me wo e boko de ma me wo ye o hu ya pa ade Ghana ya wo dia na se wa ya media ma friend so abodua na mo ka se Ghana abosom fo mudi se YouTube abosom no mo mudi nsam fon se de mo keke www.fo no na wo mo ye original akonfo mo di dua mo nsam ye sa nso mo so na dua we enya ne enya ncha sa wo twa ye se mra be pa otwa ho mo bo chenta wusie wo mo bo chenta wusie maybe Kofi Adante na memra me pa otwa na se ba ko sana se na dua na se ana evangelist di adia enya anaga se suban na wo de dwom wona obia ke mo asem sa efe obia ke mo asem dwom obia ko asi obru obia nwe ade efe sa suban wo ya wo de to no sa no obia ne mo bran ka obia tinka bitima tra obia o dwom esuma te se wa nka mbako ho ana mo sa dwom o ko na nka so dwom a table bell 100 obia na ntwam gu so obia na de beto o ko nto sa Joshua nto su nkuwa ne yesiesie enso ye beto obia de asa na de asa ade o su so anuma wo ton kwa no enye the same nyoma na ge yo ba beto nye bia se fruit what I say say the same to try what is your problem and obi watch color will jai abeto fruit na we be say be chikala will I was me be jai how dare you Ghana ayodia edwom hona ayodia wona akosi edwa no na wona akosi edwa no kwante wo nyanko fo so ba ka ho na edwa na kese na nkofo be dibi munya sa subano are muna mama Ghana hat na ya mo sankofo muna mama Ghana tra aye ya no enti wo ko se bo ni kama fo no omo ba no mo di wo mo ni se ya enti nka akora ikenye so ba ha na nko di na ni no wo ho mo bo no akwatele fi no nya adwuma nya wate no mo di na ni pa ni sa muna mama Ghana tra enye ya no are obi na ye mo anamo na mo ye mo ho obi na wo ye mo anamo na mo ye mo ho ma me ye kan kura kire sa edwo nya wo dia edwo nya wo edwo mo so no
talent kwa talent obi say omo no talent kwa ya asa no omo do money say hey sister you careful what it you careful obi you say akoi when la dwene wa na bi modu ono me kwa ya pa na abunya mo the same adwuma ma no na nesu so wakofa fruit abamba to so ko fa de bra wa bomu na chere wa do be ye what it wa bomu ana chere wa do na obi kra nyame no obi nyina ho obi kra nyame no ha obi beti akọ fa ye wuru nkofo mo ton wa che e o table so keke ho poto bubire ko hani pa sala so fu payiniti me hwe no so for ketwas e me hwe akora wo ya se de wo si obaji mani wo na no amia na ti gana ase adia ya ko hwe awo che na ya sa ko aboto bibire ho obi so aye alebu no kama e de fire satitale ho so obi ansi wo wa bomu na kire wa do sister munya mo ton fruta ye wo ba ye ho wo nu mu kasa su ban e na be bo me na customers papa just slam Ghana for mo ma ye nyina ayafo esikafo mo mo nim dua bo mo nyina ye nko ye ntina Ghana ha mo me nyina ye ntina Ghana ha ya mo dua bo ya bramo ade na ke to go fe wo tina na ni 24 years when ni nya dia alanka obo se ka otia na di na tanko di sunu akose de mo nya adwuma re ba tie se ase nkofo be ordinary ase nkofo be adwuma no sa ko fo so mo do mani sus na won nya dia untin complete wo na nya correct ah nje me kase wan do mo mo be ye on chama manya sa de no ma me manya sa bra be pachaw e jare o chechen se na ya nya ma me kwa na kai ma me kwa de friend ya nya 24 years no it's your alphabet then 24 me na ya ma Eva Ganza on na busua ya so Connecticut na so makane say Connecticut ma Eva Ganza na busua me adom o ma be support ye e wo Priscilla appeal no ti ma Eva yensa ka nyame onhyiraw na wonye okes baby we free ye nyame hyewa na mu wonyi musue ni esen fe so ma Ibrahim fa no wodi gina so na bom paye ma no gina so na bom paye da bi o me pesa o bo me de ma ba ma okay ma Eva anti cancer oye no mpe ene nkasemu adwuma na adano no nompe a ebubuo apeche na wonu nyamkopon home ye na wokasa ye na ahoden ba mu ene de ye stress ahoden ni bi ba wo video on saw yare wo Yesu Kristo di mu na abusua no esere emehye manu mu ma e wa adoye amaye e wo Yesu di mu amen. Happy birthday to Mrs. Felicia Abeka from husband nikunu ene de ba o say Mr. Amos Abeka o say man very happy birthday oba won fe fo nyame shaw pa no ntene nim chiro happy birthday bi mo koma kwakumafo chairman na happy birthday so enko Emma Mr. Kwame Atajamfi nyame onhyira mu nyina God bless you nyame onhyira mu nyina ele mo fo nyine atoto ho ye mam birthday Mr. Mala mo mra me support ye ba Priscilla ze de wa me boldin habia na ze wanya asem o pele bra be support ya be Sanjis Sandra Grace ni yo so na sister na mama na good mood na omo ya sa bi be dream say asema ya pese be ka no na we omo pushi ya no be ka say omo partner radio so e na say mo so mo ne ye bia so nye no mo no nye ya nsere ye me hu ye mama ye nyina na akode asase a ye so adwuma wonye ohene bi yire wo ho ene honye wo fa bidia ene honye wo hwi bidia entidi entina waje ho aboso mama wo ba he na nkrofo yo majuma dada sebi ekromo sadam sila kwa na meka na ntwinamfo eme koto na mo ba ko mejo so me na me de ase fridge ma chenti to bi wa ha enye ne fe no no na ntinka munya mo tefa ko ya munya mo to ade ba ko uni bia wotimi ko ha ewra we to we mi ni bi entima ni bi na nka ye de nye asundie mu ano no na ntinka wo ba je ni bi exactly di bi ba mi ni bi ene ye
nti won kwa wo ba je boso a won so wo ba akra 24 years o ma me ko umpo na wo so from ma me ka say ma me ade we de wo ye de eya na me hu de nti sometimes obi ya de na enya ye ntimi se chire kan ye de wo ne o de awo na mpa na na ni nyina be ko mo nkonkomuam because say de wo ye de oba ya me akansem na wa ahwen so a say de opedua boye say do atwese kan wo se kan no say de opedua boy ono so do obodua no ono so wo duabo ano wa ahwe adakro me se duabo no mama say de esitie no wa ahwe ni adakro bebo ade acheche wa nkasa ho ho na afa unhu ba bi a wo fa ade na ma me wo ye no enye fine say no krese sa na wo ye dia na wo ba hu dakro bo say de wo ye ya wo no obi enye fine na asem bia ba na wo so obi be so mu no obi enfiu efi se usubaya ne tebia one omote na enye maame sesa suban se ya mpade a sesa suban na nyame ehu mobo yesre opa makra ne hu nto no no oni asonfan enye na adwuma wo meda se papa aya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie no a ene waso egusu amotie no enti eno maame Keti ene ne bedu fie me pa cho yehia mo pa yehia mo mom yehia mo ofidua yi mo letre so we di ne chira letre intini my friend asechira no wo me ya chimo mankofuo bi ye nya line no zahu omanfo nim say di na nkasa nya Ghana din enya Ghana din omunnim asechira omunnim asechira ma chira wo mu ne mako boko de ya do bo de na se mi nu hia ya che e wo sei mu a che hia ya che na so na ye hia so de ne hia ena me de nsem panam na de tie se me se ne Nyankopon aye me ne se me nam nam hu ade pa bia se be mpanifo se asansa ofa ade a aya wo de kire menya pesa wenkumi nyantimu ade aye papa bia me bo hu dawuro e ma foforo so enya bi esanse me nko a mentime nyemo so ehia nam de ko enti ne mako chinchine nya enam de ebre matiefo ne mahwefo ne se me so de menya ne ne magye aboso wei eya me de a me firi a me de kofie ye fra ne wibi eye biscuit wibi marcos e bia se bia betima tias ye ntunim wei ma menti we se ya no nam no me nyina so ye wibi ma tiefo hu sa de ne ho mo bibia eni wei ubetimi ediagu wo kokomu anopa wanya koko anopa no ubetimi diagum sanso so ena bia se wanya restaurant bia na se Tom Brown bi ana se oat bi no ubetimi diagum se bia unya wi bia na ofin se umtimi mfangu koko ana bibia mo na pesa no nko a wei timi shobotom eye simple kitikiti kakra nanso ni omu no let's call it don't mind the body mind the engine you no ye kan ho asem wonim se ma mu nim nkwan ye kan bote ase se enam bi ho ye de bon kwan ase enam bi ho so a ye de gu nkwan ma nkwan ne ye de na enam bi ho so de gu nkwan se ye benya bi e de abo aduane no so wo di ase wi bi ye de bo aduane so na wunya we se ya se ye koko na wudie se ye rice water se ye Tom Brown ana se bia ye oat nampo awia bi senka nne sabra no mienu apa ho simedia samienu kwa aduana mienu kobo no miensen na kom de wo no nya gare bi a odi nsuo kakra gum de mereka gum si chire ka ho no nya hwibi biscuit na de gum no ma ko be hu say yes sabiribi e wo ho no ade de e wo wiase hwibi a abai me de ma hu na me ka cha manfo me wi de ma ko so ni hwibi wibi unso jibi ma ko gina wibi me wibi wa jibi na wibi ma ko wibi obi atimi wibi obi atimi ni boy fo de beto so mo fa to me so na me wibi fo oye kura mi nyina ha fo enti so obatan unya we bi oh yes wibi yo dia me dia ni we na brown adidam yes muntie na ye gro sanete boni beka say crunchy so ti ase ye we nya mutu libia ye biscuit bu hon mo a ni bi da na say de so de papa na make boss wibi enjoyment edina no ye wibi entunya ko da so pa wibi biscuit wibi oni mako de tell say wo de gu kokomu a enane enhuro udigu team kura betuma sawa dia awe eja wajo wibi akoda tumewe pani tumewe o da se mako unya wibi biscuit ya na wo fi a o se dia fa ho we o ya ba wibi nkura mako mom kakra da be ma minyi biansa ade na do papa se mi papa ene gugu ha o ja akodo
Yamano. We be and me patch wa heme and wa utie me. E ye biscuit e wo dwa so wo de mia me si makohu ma dia ba. But mo din so be pe bi e kira kwan e wo dwa so. Anan po de okone so bi sana so unya bia me ma wo number som. Ba bia wo bia no ye be bra obi ana be che bia banya bie. No koto bi. Se we e wo fi a ye se kane no mbu be se sika wo fi akura nsuan no pa nya no kure. Sika nya aduane. Aduane wo fi a akwada nsuan no pa. Se wi bi wo fi akwada nsuan no pa. Akura no wanya bibia di no pa na wo ko school no ja no kwan ya fabition bag. Fabition bag ni. Akura ni ntwan tema e be ma ayi lunch time ansan wo di. Akwadwa no aduro. We kura mi nyina 3 cities pe. Say. Wo wi ensa da 3 cities pe. Eni. Wo wi ensa da 3 cities pe. Ama wo shoma no sa wo nya bia ba wi na. Ma ko meribi. Okwa ba do nsu ni. Emse wo emos wo ba bi say ko do nsu munya. Ma hwe sa quotation na ma. Ba mi ma tie phone number no. Se de bia wo bia no. Nsu benya bia to. Na nsu dia gu fie, benya bia to gu store mu. Benya bia to na di bia ya adoye. Wei ukuta bondru we say. Sa park we na di che obi obeda wase papa. Obeda wase. We hear ensada. There be. We hear ensada. Me so we hear ensada. Where ukuta mi? Ehye maku 18. Oho. Enti so ukuta nkola bone be se 4 kura obi ma be na otumi. Wibi ebi na Mary no wibi ya mo mbia na ya bi mo fane na jelaso ano meyi ba ko fade aka ma ko wibi me pa cho numbers ni 0531 0531 00 38 92 0531 00 38 92 ama dia na oye mi yina gongo adana so dem a wontimi fa bi nche mi yina gongo me pa to ma ko no ye de na ya wie no ade na wo dwa so kotobi ma ko mi wa kotobi sisi e wo ma ko da se wo ye hwa papa kotobi ye ma akura woto a ankwala ne timi bibi panimfo timi bibi wo fira djuma ba na aduane nya ready wo yi ba ko pesei na wo bonsu egusu a wo ye okay no tambi aduane ba bin bia wo ye okay betima atwen amna be ne wadi aduane wadi di awie na titi so a hall mu bia ka so te hall na wo hwe TV wa ka na egu center table so sa no TV so wo hwe hall oh what ba ko anu wei ubetimi ehwiagu o side plate so 87.9 na fe uyi ba akona do TV na de wanum na bobom na uyi ba akona do TV me se akono keke wibi keke number ne 0531 0531 00 38 92 0531 00 38 92 afe 0266 83 00 03 0266 83 00 03 0266 00 83 0266 83 00 03 yes number simi enu ba bia wo abefre bia no panifo ba je so wo de wo se metikofodua eastern region ma hwe bia menya bi o me cho se o costo we se mu bi ho so ko na si asa o mu ade beba enkosi kina na bia duru ho no mo wo nkran ya frɛ na kyerɛ baabi awo sɛ bi di hɔ no mbɛbrɛ obi kuma sɛ mo frɛ saa number no a mo nsa bɛka bi me si wei encha mi ambe jatum ho so mi am distribute to Ashanti region I'm telling you me to obi na me wibi he opa adwuma mo ya na me business no 87.9 yes to be rubber can body there enu ano no enti nyina ba wibi ade na ede wo de fra se we tin unya milo emu ayedu kakra sa wo se milo do yen tinkomu a ete se de wudi awache na wibi wo nchen na go plate so o twe baako na wate baako o di baako ato ni mobom grew na de tin yagu so bra mesi enkodu so no nwie na ofise ohumi ana nhome ade no ede emu odu eye aduane ankasa ogu kom no ne bo onye den
enti eso check ubotom say ebra ni memo ya din aduane be na metodi a me nkobo kapi nanso me meye e wo mpanifo aka so pinti bia yo meye nanso wodi aduane bia ya aduane be ho ma emwa wi bi no enima e wo mu omdi ye no nti ewa hode nie bi omu a wodi a ebo ma hode so hu so pa wotimi ye adwuma bia ye memam ye na hode mu ma ekoyie na wi nso a entwe ho ntentem agi nsuo saa wi bi ne memo ye den enti pa wi bi biscuit bi gu achi na ne nkwada ne mpanifo ma me papa mu nyina no mu wi bi na beboa mo se wuska na beboa makom so akọ e mu fie ogu akom no wi bi biscuit ye fa number ma telefone bi na me so 0531 00 38 92 0531 00 38 92 0531 00 38 92 ye twa to 0266 83 00 03 0266 83 00 30 ma ko na nwunwe nda bi so so me demu mpo yesi bi ni wo wi bi nda bi am best mo anu no and when for sale mama ko ye metiefo ate say e ye biscuit aba uko ba bia enu na se obi ahwe akira kwan e di ne ye wibi biscuit tokogu fie enkura ne mpanifo nyina timi wibi egu kom ede na mafie so ye na ji wibi biscuit me de manu asi nyambo adasende ye be sanso ato aso na me ensha papa bila na wotsen kan nana bila kantanka no Josie fashion we wono na ashimatade kama medeti Josie wo kumase bomoso only meet me the sport and edin hwani mu wabakosu papa bi fashion designer papa bi na say wo share TikTok ni ade a wo se dia me request ye ne dia menya aye na obi die wo ho a wo hwe a wutumi siria na wabu bambalis na me se mo ham ho wa bra Josie number na da ho ya mo be friend fashion designer papa obepampo ama na ye fakra fata wacha dia wo descend no enu nti enkoto material boarding tuma boarding laser boarding emma obi entwitwa ense no mpamo wie obi mfa hyew me pacho WhatsApp Josephine ana friend no e was 0243 433 465 0243 433 465 freno anasa WhatsApp na brochire baby a wo bia no wo frɛ wo ba akosua Josie Fashioner wono so ebe pam bi ede ama kama wani ebe je ho papa she's and she ba mo ma bibi na me re na atwe ho nti mo ma me fa ba konto banu we na yanko ise de no anam lela she and she's and so and ama me rig I share we ya why me makeups kama yi she's a Kumasi Sports Stadium on Unity Oil and edin hwe animo obabra go no was bo modi ane bra wo be your makeup kama and ye Teletubbies makeup bi kama no wa here na wo kro no ye rig nso be ye dia ma kama rig so to a wo pe bia no be ye bi e de amount baby I will be an friendly place order I was 0249 155 776 0249 155 776 oh Kumasi Sports Stadium one Unity Oil and a shed no patch of the ashami memory a rig and a she's a de ashami upebia friends is here obapa ahomka hit patch ni o ti mesi pe bia ina fetu ya ono ase so hona ne nipa dua ni alaje wetna se pa ma ya waje nipa dua na boso mesrewo bo ma de ma unsanka ahomka hit patch we obi a wadwuma bre bia ugina ho so hono enyina ho ne do so ntena se ne do so ntu bedu fie sisi yade nom ni ade de beche ne waposo a we a plaster mo wusura do nom no ansa wa waye na de atare ba bia wote ya no kama hit ni bo wantempa no a na ya oni nyina ase to at the amount new tafo Cab Royal Pharmacy GB Lifeline Willie Chris Farmer Old Tafo Sobeko of Akisi Chemicals Afen Crime Farmer George Palace Jukad Tribe of Judah Honyina Ebi Ebuakwa and Afei AA Mensaka Mall Kendrick Shanik and Afei Knox Chemist and also your more takra de mofumani HM Kumase Bra Akoma FM 0599 991 149 0599 991 149
tap send na dia ya mresika send hu biem kane no na yesadi sika kakra bi be se 200 euros ni 2000 euros no kakra bi sana bonza no gisi ya twan na obi baga na me wofa si beba na otwemi no ntam eno kura wo bedura se beye pa wadu sika bebre wona ade kura wo de ye kura no abamu abuso hono ene dia tap send nti no he emfa ho sika no dodo ba bia wo se wo UK se wo Europe minimum so wo USA Canada enwa ne se wo tap send app no wo phone so a bretie mu Ghana account bia ni mobile money account bia ya pesa wo send sika de to mu bretie bi na odofo na wo Ghana no na ne saka no ti abagafo no ene dia tap send nti ya mre e wo sika ne sending ho ebiem na de ma ne ni je se wo transfer sika no e de abeto account mu Ghana ha se ya wo mo si no transfer fee na sha no swan promo code no eye Akoma FM tap send papa enonom 3p garlic mesa ya no bi fese yade no kwantwema yade ne ma ansa na wasia no we ye garlic edro kroje bibinini nsa no a wo ma twetwe enso bi amfra ya mfanka eja eno ti vitamins any minerals enkanka any vitamin C ni etemu se ya tam wonya be na no ma da biara da Akoma be boyie moja be die frusane ewo nipaduanum entini ni nyina mbabie kama e ba ne sa no pressure yade eni chefa wo nipaduam Akoma yade etuasem de ni sugar level ewo soro no e bete so kura amakase mbro so ni nyina da aye kama wo gunsuo ntentam ni nyina e be so no kama e de ama ama nipaduan aden ho ba bia wonum to nro bia no ye bisa 3p garlic mixture ewo to mu ahwe wa epaye no bisa na se na wonum enyi bi mawo Piwak Naturals ana de abadwama so 0201 000021 0201 000021 Home Sweet Cereal Lagoon Mix Tom Brown no kwasem ede ade da ye ka ede papa emu ahoden no so dosom Tom Brown wa wo mede wheat emoni soya beans afra de hwehwehwam emu ahoden no dosom nam se wa wonim soya beans emfa so a ewo so elonto abofra na wo sua didie no ya ka bi manini wo bedi amoani age so hono na wa yesi ya tokom kama saa so na no pa breakfast no aduane a enchare brenda busua ni nyina ebeso ye nyina ye so no Home Sweet Cereal Lagoon Mix elonto aba ni se de baabi a wo moton bie no poku trading Edum Pampa so Ultimate Lane afei Edum PZ MTN office lane mo a KO so Adeshe Market ebi wo ha buakwa offenso atonsu and afei tano so nyina Home Sweet Cereal Lagoon Mix 0546 921728 0546 921728 na eno ache no ya no swan se wososo a ene wuta enya nnem nsayade wo bo no secondary school ene onya nnem nsayade infections the manity through white no ne ade efiro wa treat ya ewo mu aseko ewo mu na saba dendenden baby wa ma se ne de puka no se wotimi fon kora no wa se nyanga mesra wa da ne de infections re entena ho e ma ne se sa himfie ho no sa eno an se Carisic Ventures e de Zahara Mesha ena fe Zahara G capsules abadwa so ne de wo pe mixture ni bia no pe capsules no topa ye wudi nsuo no mixture no ena ememne topa ye no infections no emfa woni bra edie ewa wo so ebetu ase akura ema wo mare no enema atumi akoye ede ama ensa wasawa egu be ma no ho anase wa himfie ho egu ho basa wa tia ma na de ayekro se yatam bomaden ma won sanka Zahara mixture ena fe ni G capsules formation no se na tiem anopa bia be G capsules ni bienu na fe ensuo ni tinu betwa no miensa na de amemne no anopa ene anwumre Zahara man capsules be man so mu de miem hindi heba mixture malaria do tatahwea etu ase krama nipadua ede ne hom 0246 34 8334 0246 34 8334 Dawood Herbal Hospital Sahwinini Nronom Dawood 360 afa ointment any herbal mixture ya bomodia fa ointment no any 360 capsules no kabom na fa tu ya no acid Dawood Herbal Mixture malaria etu ase kra loss of appetite di ontimi die na nanse wo so atia man sanka ho de na emomba pemfu akwada wonya mfihye dumiensa any de oma akwada nufo entwe ne ho emfiri hom 0244 886437 0244 886437 Richmond Herbal Center ekutakua fom kune ne samna wei ayedro nwa so ade siesie ni padua nani na afeso kra esako ni padua num ekotu yade ahodo etese fibroid ase wo ba fibroid atere wo so no fa samna ne kansuom ehuro no ebeba na de asrasra wa yase fibroid nyina awe we ebe ma wuko sina nim so a ekua fo samna no de kansu a etima atimi pempempa kama na bibia koye enko no fa siesie wedie ne na wedie nani enye kama 0249186845 0249186845
nana ye bi nso wo hose spiritual problem ni nyina wo so ano e dia ma eduabo edutuo e na fe so kwa ne ma enkoye wa brabo mu nyina kwanto hu nsem e ya agona sa man si wona na ye bi junction ni so a ko na hohu mu hawo ni nyina na enyim famfiri wo so 0243134535 0243134535 Akoma FM fufuo party fufuo wonim so wasana bo so me bra ye nyina woni Akoma FM presented na ufiri wo mo na ya da wo mo nyina mra ye bedidi abom eno anu apotori a wo bi enye kapre famfiri wo nchen bedidi man nka Akoma ho undua hwe free na empanifo so abia kwa mo de ato so obi bia opese wo yibi ma na ye party timi jane na so sika fam nyina bo mo de so be 0246766060 0246766060 banchi body atosode enam bibi bia pesa wo de ba bia no kwan so da ho abetimi de aba na de abeso yesene na woni adi nkan ebeso yesene mirror range of products Sankofa natural spices Panther energy drink afei coffee organic tiger nut powder obuase betes won nyina ka hom na Akoma FM fufuo party ne de hyehyɛ so hya no so se eba so ewo Asokwa municipal assembly wo mo animu wa media partners TV3 na afei Onua TV ya min shira papa amasapon na yete nkan ye ntwe ya homre na yakwa amaniso Yes. Oh my God. Here I think I go for Jesus Christ. Oh, me make us be na me nyina ho me kaka. Madam for no was a maybe now but so me sanam de ne frost ready ma sha me ho den mi ampa e frida obai now so me sunye but come on onu mo to ye onyame tu shenu ma akra na etini ato onu awa cheche no ho re no ba and ohu ne say nyame na boy ho bai ye hie nyina ha e me ho ma na wo so no kra na seriously so because so better school jomo me crowd unsam crowd onya ka no ma hyehyɛ omo Akoma 87.9 ana num bia school omo tai toto to no bi yeah na so omo ultimate na so no ho say num we na wo say meto a mama wa ha mesu mo ya ma mesu sa service I was saying we go now for ya me tu fo no he so da na nya ko so da na boy ho ban am pass say na taba ke say na boy ho ban ya ko nie enu ahodo ya dia so no de ya dia mana nom easy adaya da so tiase tinya me na bo no ho ban na mo na bo no ho 87 na me na bo ho ban ya pa wate ya me be ko so abo ho ban wate wonyum na wo to ye no enyum bebrebe suku nyum a ye kire mo nkoda nyum a kire mo KG1 na enyum a watimi ato asie mo adwuma me na me mpesa wo betimi ato nyum no me se Maybe someone you come in so bit to be at all. Passion, you ma, and what can it seem? Or tattoo with fear now. Or tattoo sign in your home. Quite sorry, Sunday's children's service in our mood. I cannot see. If you are soon, I may what it. So would you listen another way? Would you do? Aha wo boni trinko nti mo ebia wutie radio a wo ka no aboni trinko di sana tie onye meba ya wo so ampa bibia be ye fine ekwe ma me bo numbers no na ye nche etiefo adoye so fa so wona wona be ya adoye wo bra na ye gigi bi di aboa obi a owa huhu wo ma dance a wo mu di ye adanse a eye genuine adanse
ɔsɛ baabi ɔtɔn adeɛ no ɔmpɛ so obiara ɛbɛtɔn bi Oba or no boxing, but Yajivias and I can tell you 03224980350322498037. Hello. Wouldn't baby have free? Because I thought you were going to yeah, Shaggy young guy. Now. Akwano ya leno watu na msemekaka omuntu tabane ndo omuntu nanko nshira omoyo omumapo omoyo omuntu nanko ndo nshira ebishi sade ofibia sheebia nshaka nji omuntu ne bwa no ezo oba no okunye no medikaka ba me ne bra so ya bwa ho obati enka nene na ma me na ono so si atonchi o hana o krata no yo ba ka si obo so ni ata no ba ata so obeja ho ekota so wo twenty years ba na wa fa bia ma na wo be na ba bi ata no na wo be gaga na mentwie na ni pobia ebo ne to no kra no wa fa anko be na ko mpo e kra no ma no nti mpo na be le de bo anya de pa on nti na ko party nti de be ba pa mu ye ni ye ba fo party mu pa ya fa preka Yamisha, Papa, we didn't Kafra. Went to me now, so we didn't be a Hello. Good afternoon. Good afternoon. That's our friend Mary. Okay, about my name, young queen. That's our friend Berina. Maka, Miss Pepper, Apollo Cataba. I saw a friend Momo line will be on fire. Because Momo line and the crying here, Jumano numbers in the good TV Nasiano. Wafa, by a friend, I'll be on fire by a coffee, Catamano, a 10 year man. Yamin Shrano, yeah, Juma Sadia and Pekeko, so a studio. Intina me, Minaka, Friday, Mesa. They are trying to Yami in Shramo, Papa, and my daughter, yeah, and Motsima, yeah, much a dear president. We didn't be afraid. Anyway, when you back and so your problem and about now you be I saw you and I will be quick all your I mean biscuits yes I don't watch we didn't baby well cool if I tell you seven god in Bana you be me here and another ma we don't know Juma and Juma pa na come home na me tia tia so for money na ma ni mi ane de ni mi ati plan de mi say na me be fe mi pass na ma ni pa ama ni mi ane nya ho di ti ho de ni say na me so ni ho ndi na ma no so we na papa ebi ebe France ọzọ ọchịrị wọ́n náà but ma ya na nsoso bia so bàbá àbúrò di ọsoso bia so bàbá mi bia no ní ẹsẹ kò bẹ nìdíye ọbẹ ọ̀nà no ní ẹsẹ kò bẹ nìdíye ní kò ní sẹ kẹ̀yìn ẹni sẹ kò ọdí abẹ́tẹ̀ náà wọ́n kàn no kẹ̀dá náà kò ní hwẹ kò ní akọ ẹhwẹ máa yẹ dání bàbá àbúrò nìdíye jí nìdíye ní dada kò bẹ nìdíye kà wọ́n náà kò bẹ ní sẹ yẹ ẹnfẹ̀nfẹ̀ nkọ́ àná sẹ́dẹ̀ èdìpẹ́ di nìdíye àtàtà náà wọ́n di ya. Ewa wodi akwa yi nuano no mane ntena wodi no wate woni kwa woni ne faade ba ya onko market down ana keje ti awon me mu awoda on ma yanka wo mu awoda eti na wo ye sa no ma mi de mi se dia ba wo die ma ko die enso ye obeka mo se obako nyamisha be me na akuma so a champion prophet kwa mo highway asubien kan kwa ko ntera na yawo wọ́n ní kẹ́ni ọba ṣíṣe dáínà ọ̀nba náà na àwọn yìí náà fi kọ́ ọmọ amsterdam bìkyà wọn na ọba kọ́tà ọ̀sùn sí àwọn na ọba kò yìí yẹ bẹ́ẹ̀ sẹ̀rẹ̀ sọ́ọ̀mù yẹ nyẹ dàbí ogun yẹ mi yà bá nù mi yà bá nù kọ́ mi yà bá nù bìà àdé náà wọ́n yẹ na ànyẹ yìí èdè bẹ́ẹ̀ sẹ̀rẹ̀ sẹ̀ wọ́n yẹ sẹ̀ wọ́n yẹ wọ́n náà ọkọ̀ ntoma yà vip wọ́n fún àmọ́ obi ntẹ̀m wọ́n kọ́ wọ́n tiẹ̀ na wọ́n kọ́
won fam konkran no san famra what adan ebe ja se bi abai sabu sa no ni ja na ye bi o die o betre te amaye edi oba se ye ne bi abo nya opokwata wotu nka so nso bo ba nti bi egu ate bagraw me ensha me fa mama me is the best mommy the whole world. My son is yes, you know. And I really see no. And I'm feeling after that. Young women, I'm a property and my former president. After you have all of the dance. Now, me shout. Now, I'm also the money. So, if you boy, you say, you know, the toy. Yes, the bed and leg. If you push slow, if you just shoot, then I bet Daniel that. Now, yes, you're the red. Oh, and look at the I do pretty now. No, you have to start the chronicle prepare. I don't know when you're I don't know when you'll be idea. There was a minute a year and a saa, saying them a day. As you said, Pierre, if people say, you are what's no, sorry. And you do for him. Put the Yasana, you're for him. And you are trying, and you are the that you make it. What damage to say there, but a few years, when the next to so no, and you that there will be no Indiano. Only a year, and know and then, oh, and you have to know if the party and answer, your prayer, dear father, your prayer. Mommy, I got a percent of Omi and Auba. So the animal by an eye, yes, my mouth also when you give you another dear, will be the Atampo proba. A day, for my one Catano, the people for the play Moana, let me I want to me no. A day, oh, mommy, oh, dear, listen about dear Rico, I'm about why, Mr. Mommy, I mean, I never to my son, I mean, about we have the onka ho so haya akoma 87.9 FM akoma mu nsem dwumadi na ha na mrebe me yakwa ma na branda yi yedini nyina esie sabre ebusua penin same e champion Suarez Pepe Little team ni nyina so aye wo ma ye crowd pa ene ensema yede eba no ano esoso eni esoso enu titinase na etie bi ntisa o mesi sports na wa yo ho papa Fire.